Geç başına. بله 200 شريطة قالك ايش 200 شريطة. Dear comrades, please take. Dear comrades, please take seat in a smaller way so that we are a bit longer. And for your information, in honor of all the beloved people who lost their fight for their life in the fight for freedom and a better world, we will take a minute of silence. Sen biraz beni idare et, tamam. In honor of all the beloved people who lost their fight in their life in the fight of freedom, we will take a minute of silence. Çok sağ olun. Herr Waldenhäuser, welcome Parliament having easy God, Brasil, Amiro, Chaselo Kadra Tekdiniz, very happy to get along. Bira, Meshabe, diese Liebe, Bira, Meshabe, Hoşbe, Zindibe, Bira, Dile, Havaya ve Gelbebe, Cikaya Bakbe, Evleka ve İbadale, Kenara Bakbe, Kibara Hune, Cikaya Bakbe, Geldi, Hoyne Şafı, Düzeyli Çekini, Jibanku, Meshabe,
نوی لهل دایر چار هلام دنگل دایر حسدان افادنه گلشگری سخابونه با من نوی لهل دایر چار هلام دنگل دایر بشی بشی سر و کپو حشو مشه کردان اپو دره برو راس اپو بجان بخوین درانه اپو بشی بشی سر و کپو حشو مشه کردان اپو دره برو راس اپو بجان بخوین درانه اپو
Sen neredesin? Ben başlayacak mısın? Ben acaba gidelim diye şey mi yapayım? Yolculukta tamam.
بله بینرین هیچ اف دیمنش دسپیکا مشا کلونیا کردستانی و دوستین وانکو بسات هزاران حتی وکیلیه تنی لباشری کلونیا آلمانیا و که ما دسپیکیشی گوت نه تنی لآلمانیا مش بکتی لجلک ولاتین دنیجین اروپای چالاکی بکتن لچالاکیا ناوندیا گشتیا کو بکتیجی لباشری کلونیا آلمانیا بکتیم ده وانکیلیان داشی بسات هزاران شخوا دمشده ام جوان و جوان دیمنان محروم نهرین امید نوا وشنا خویا طیبه و بینرین هجرا پار بکن لی ام دخوازن وی که بکن ها گرینگا مشا کلونی یا کو چیه اف مشاتی دارخصن بطیبتی ده هفته ثبات ده آنگوان بجیم پشتی پازده ثبات روزارش جبو وی که جبو نرخاندنا و مشی و هر وها کمپلان نبنتویال سر ریبر آپم میوانه که می طیبت و هجا های اوجی فرزنده منصور بردف که انسیاتیفا سوریه یا آزادیا ریبر عبدالله اوجانا بمرا آمده بريس فرزنده دما خوش بم دم باش ام همويه كي بيشن ها باوه كي برفرهي وي حتى ساعات 6 وشانه كي مي طيبات هي برفرهي مجلك مجران بهفره بنرخنين او شورفشي بكن لتشتكو از دسبيكت خوازم جواب برز بكم هم اف بسات هزار مشاكو دركاتيه لباشاري كولونيا المانيا هون تشاشير ولكن راسيجي افمش الكولن ام كارم بيجن بشتي 25 ساليا كومبلوي بير بوطايا بري هرتشت يعني اف مشى والقاس بهيبت بجوش بدرشما بوينين ريبر ابو يعني ام حمو كاسينجو تبلو بونا وكاسينجو مشن جشتيدا الاوروباي والبارتشي كردستان ام واسلاف دكن وام دبين يعني اف راستيجي برسفكي لهمبر قومبلو جرايا ايدي ام بيجن گل کردستانی و هم دوست گل کردستانی دی جهان دا ام بیجن جاردی ج قمپلوگرارا دبی ون نجد انا ون شاشن ام آزادیا ریبر آپو دخوازن ریبر آپو ایرادا نباس گل کردستانی ایرادا همو ام بیجن کسین گوش بو آزادی دموکراسی وكافيه تاكوشيندكي انجبو فينا يعني راسيجي وينا برسفي مازن دي هركس بيويستا نامي غرك جي درخيني افرحا ام دوي بهوريه دنا افرح افجوش و بخارا و بردوام بكي هين بهتر و ماستر مشن ماستر بينكرن يعني حياغو يدي امبيجن تجريد بداوي ببي وازادياري برتيبي بل هوال فرزندن ها دشقاد نوا دمين درباز بوي دجي خباتن وجي هم اندوي چارچوي د پيك هاتن ل بريا كم درباز علي خباتن وين جبو چالكين جبو ازاديه فيزيكاري برا پوا داين دس پيكرن ببن از هما هر دب مشي ام دوام بكن ها مشاكل بفي اوي بسات هزاران كاس لكلاكا هاف كومكيرن بتايبتي جب دهان ولاتي ج صدام باشاري بسات هزاران كاس كومكيرنا لباجاركي وصحيحان خياناكه يعني بله يعني راسي جلك واطي هنا يعني اف دفي مجاري دا يعني تي هاجر شيك يك دسبيك يعني ام بيجن شيك انجامك درخيني يعني اخ قاس افقا جلينجو كومبونا بيرو بهوريا وانا بفلسفه ورمان ريبر ابو او فلسفه ورمانيوي تزيوي وام بيجن بروجي وينا ايجو تيدا پرزگریکن مروباهی چارا سردکی یعنی ویگرک ام ببینن تیدا ام بیجن بری هر تشت بری هر کسی یعنی تیدا کرد آزادیا خود بینن تیدا ام بیجن روجلاتا نوین ام بیجن چارا سریا پرزگریک خود بینن و هر کس یعنی بویرنگی یعنی رخصتن کرنا يعني راسيجي وقاس باجارة دها باجارن أوروباي بصد هزارة إنسان كوم بكي وبين باهف ودبن بفيرنجي ام بيجن هركس ازاديا ريبر ابو وينا راكي ابنا قالك ام بيجن واطي هنا قالك ام بيجن مساجن قالك مازن هر بتيبدجي يعني في مجارده يعني ام بيجن ايروج يعني كاسينجو رول ديرغرتن وروانا ريبر ابو دا يا دوا او ريبر ابو ايرو ال امرالي يعني في درجه يعني بتيبت ناما بربرسيارن دولتها ترك جرك ببينن بصد هزارة ايروش يعني هر دبري رادبن اف يعني معناه مظنن جرك ايدي امبيجن
وقت بين پیمانا گلا گرک درخینن و گوروینا ام بهورن یعنی دوی اف مشاهانا yani وقت بیجی پرسپکتیوک و تملکی گو yani ام بیجن جبونا چارسرین پرزگرک برنگ اقلانا و ام بیجن آشتانا yani ve de avcı derfeteki usa ve deki و بفيرنجي ام نها وقت دسبيكي ام كارن في شروفي بل هول فرسنتج با بلچن سربيا كي منها افولاتين كو دجي خد نافا في كومبلا نامنتي كو 25 سال دي در باز بون در بازي سال خو 26 هان بو جي خو جرتي ج ولاتين وان ولاتي يعني بو ازاديه فيزيكيه ريبرابون هاد نافا في مشيده هنا يعني اف بو وان ريبريا فان ولاتن نايبه كمازنا بله يعني داعيني دميدجي يعني اف بانجك جبو واجي يعني ادي جرك سياسه خوي امجن كرياري خو سياسه خوي نباش نرنت جرك برشافره درباسكن يعني براسيجي يعني يك جواجي بلكي امبيجن المانيا يعني المانيا جيبو يا جبرجو دوزك ريبر ابو اما في مجاريدا هاجرجو المانيا او دوزا يعني امبيجن اصرار كربا وبيرنجي ببانا يعني ها روش قشتينا وابو هلبت نتني يعني امبيجن يعني يك دفا هيزا امبيجن هيزا ايجو براسيجي جدسبيكي حيا تالي بريطانيا يا انجليزن امريكايا يعني في مجاريدا يعني اف يونانن افيجو امبيجن فا مجارب تيبت فا هيزن مزن جهاني يعني ام سركا يعني ام فيد بيجن يعني ايروج امريكا بريطانيا يعني في قالي بنرن يعني اف قالي ها اف 25 سال ام بيجن جبونا ازاديا خوا تكوشين دكي ودكسن كساتيا ريبر ابو دا ازاديا خود بيني رمتا خود بيني وك يعني وداي ديار كرينجي حموهم ولاتين ان اوروبا جولاتين جدا جدا دا يعني فيرنجي يعني ام تاني بلكي هناك دولة يعني فيرنجي رولكا خويا ليست اما يكيتيا اوروبا جشتيتي دابو يعني ام بيجنش برغو يعني دوي مجاريدا تشما يعني ريبر ابو دمي بري خدا اوروباي سر اساسي تشبو سر اساسي ام بيجن اوروبا يعني هم مافي مروفا ديمقراطي ام بيجن قانوني وزاغوني ونا ماف دده انسان گو تهلوكا اعدام ينجي مؤبد سرهبه وبيرنجي ريبر ابو بري خدايا ودري انه بهوري انه اف شهرستانيا ياغو امبيجن روج افا يعني كاربه ببي رول بليزي رول اكيد برزغريكي دا برزغريكا كرد وترك دا وتيبجي دماغو يونان جي امبيجن وك يعني برلماني وديارة تشاوا يعني بانغاوا جبونا ازاديا يعني جبونا امبيجن ريبر ابو هري ويدري يعني ابناح يعني اوروبا بيجن اف اركاوي بربرسيارينا جلكي خويايا ايطاليا مثلا في نقطه بريغوز ايطاليا جدعيني دميدا ايطاليا مثلا 6 روجا ريبر ابوما يعني شو والله تحرير زياده بارتم ريبر ابو لي ما ايطاليا بو بله يعني 6 روجا ما يعني في مجاري سو سيرو جال امبيجن روسيا ما اليونان دجارة امبيجن يعني بلكي سر نزكيا ضحف تياما يعني بفيرنجين يعني في مجاري دا ماسيمو داليما ايودامي سروك حكومت ولات اوروبا جريا بانكر اما كاس خدي يعني امبيجن يعني كاس بشتفانيا ايطاليا درنا كده حتى ريبر ابو جيد نفسين خوين سيرفيا كده قال يعني بله يعني في مجاريدا توري معناه كي يكتي اوروبا جشتيجي راستيجي يعني سوجي ويحنا يعني هجر يعني في مجاريدا جبو امبيجن راستي افكاسيغو سوج كرنا يعني امبيجن هم جبونا تاريخي هم جبونا جلي كردستاني هم جبونا كساتيك اوقات ديروكي جبو ريبر ابو پیوستا تشتکی بکن ابجی چیا داوی کرنا تجریده و رول آزادی ريبر ابو دا بليزن يعني دوی مجارد اب اركي واي يعني اركي قانونينا وجدانينا سياسينا اخلاقينا بله شو وش عن زمان هاد ورد رولا ألمانيا جاد في تجريد على إمرال أو كومبلو داشيم سرکش برویه که دما ورگرتنا آگاهیان به کمیته آماده‌کاری مشیر وانج باوک اشکرانی زمان کو یک جم آرمانجا سرکه و دی آلمانیا هلوستا خویال همبری وی کی بگوهرش برکو یک جوالاتی کو هری زده ل اروپا کو کردستانی جبر زخت دولت ترکیه نچار مانه کو بری خوابدنی آلمانیا به
ملیون کرد لآلمانیا دمینن جبر وی که دوی ایدی آلمانیا اف سیاستا قرکریا داگرکریا دولتا ترکیه ببیند هم وقتی وی که تجرید امرالیه ایدی جبو ورش کاندن ایدی دناوا ترکیه ده زختلی ورکرن جبر وی که گوتن ما باجری کلونی اساس ورگرد و ام دخوازن ایدی دناوا رای گشتیا آلمانیا دشی هلوسته که بدن آوا کرن ما گوت امید وشنا خوات طایبه ده حوال فرزنده هم بواره مشه بنرخینن هم جه چالکین کو به اوی هاتن دار خستن کمپلویا 25 امین د سالواگری ده نتنی ل اروپا بجین ده کردستانی بچه اوی در باز بو حتی کو امی ورن سرویه کشی ل مگوت ل دهان ولاتین اوروپا ل صدام باجرین اوروپا به 100,000 کردنها ل کلونی کمبونه دل باشوری کردستان جبو پیک انینا مشه کش بو آزادی ریبر اپو رنهات داین جلو اف عیبک نجبو وان ریبرین لبر امی ورن سرویه کشی به ام تخوازن وسا هم دیمن تماشاگرین خوشی به دیمنه هنج برکو اف دیمنین کو جرسیین ب 100,000 کس ین هادا کتنا قادان جیم تخوازن هنا کی هلوستا وان جی با اوک زندی راست ببینرین خورا پار بکن بله بینرین هجام جاره کدن لکولونی دیمنین زندی ین وان کلیانده هر سا گل یا لدشی تجریدی تماشا بکن Kim anlamasın abi? Bu meşe. Arkadaşlar, oradan bir sağlayın gel geçsin. Biri daha bayıldı valla. Hemen yedi bir tane şuradan mı? Ha, mağaza ya. Böyle zahmet bir koşan ya. Öyle olunca da ya böyle gidiş gibi olunca harbi. Bu kötüde başlamış. Sen misin? He? Biz yakın bir tane başlayarak gittik. Açık olsun. Hemen yedi ama. Sıcak ya.
sich gegen Separatismus und präsentiert als Lösungsperspektive einen demokratischen Mittleren Osten mit gleichberechtigten Völkern. Liebe PassantInnen, seit 1993 versucht Öcalan mit einseitigen Waffenstillständen günstigere Bedingungen für eine politische Lösung des Konfliktes herbeizuführen. Auch nach seiner illegalen Entführung und Inhaftierung von mehr als 25 Jahren am 15. Februar 1999 Umarım gazı kalır bize. Ben dibini asayım ya.
Her şeyden yapalım.
buradayken patron. بری بینرین هجا جاره کدن جم لاستودیو خوی الباشری حس کم لپیشا وانا ما گفتم مشا لکولنی با آوا که زندی کلین زندی هستین و هلوستا گلی کرد و دوستن وان ین لأوروپا ین کل دهان ولات و بصدام باشری لباشری کولنی آلمانی کم بنا بو بینرین هجاره پر بکن شخوا من میوانی خوی هجاجی بو دابو ناسکرن امی هر تکیلداری وی که هنه که گفتگو بکنش برکم مشا لکولنی هاتیه پیک آنین وکه پیگوتن و که کومه د شریدین خوین نوچان د جنویسان دیم مشکه دیروکی اف مشا دیروکی یعنی د سالواگرا 25 یا کمپلویده ایدی و که روشن دسپیک او براگاندنا پینگاوا کو ده جوتمه د جهاتی گوتن ایدی صبروان نمایا ام دخوازین با اوا که فیزیکی ریبری خود نوا خود ببینن او دوی چارچوبه دجی ایسال هم 15 شباط روزارش او هم جی اف مش نها لباشری کولنیتیر دارخستن بریس فرزند است خوازم ام هنک قلاویه که بکن هما گوت گرینگی که سرکی یا و مشی یا لپیک آنینا لباشری کولنیا آلمانیا هیچ برکم آلمانیا یک جوالات هری زیده تکلیه که خوی دیروکیا بستدی سالان به دولت ترکیه قرکره هیا او د 25 امین سال و گرا کمپلویده بیک آنینا مشه که بوی آوای یا لباشری کولنیا آلمانیا گلوم پیامه که چاو مردکار شروع بکه يعني راسية بلكي 200 سال يعني زيادة ام بيجن تاكلين ألمان وتركيا يعني هيا يعني بلكي حتى
يعني شر جهانا يكمين دجي يعني ام بيجن امبراطورية بهفرة عثمانية كتشرده ونداكر يعني جبوفنا يعني تاريخ كواي جو ام بيجن المانيا راستي قال لك بيشتغريا دولتي ترك وحتى دما عثماني دا لدجي سرهلداني كردا رول ليسنا وتاريخ فيتشتي يعني ام بيجن جبير ناكي يعني جبو فينا ام كارن بيجن يعني دملي هم عسكري دا ابوري دا سياسي دا المانيا بيل قال لك بيشتغريا ترك قرتيا حتى دي ايديشن لسر روشاوي كردستان ايديشن تانكن المانان لعفرين دماكو ايديشن داجر كري لسر عفرين بيك دهاتن ويدا مجن وشين بفي اوي دكتن بتانكن المانيا تركيا خاك عفرين داجر دكا بله يعني بواس قال لك يعني وا تكنيكا شرق هري بيشكتي راسيجي هم العفرين سريكانيه يعني ام بيجن جي ديجي تشين كردستان يعني بتشين دولات يعني تركيا بله داجر ذاتا يعني دويم جاري يعني ام بيجن وقت بين يعني هم طنقي طيارينا حتى جينا دجي وتكنيكا شر يعني ام بيجن ددي يعني وبفير انجي قرك يعني ام بيجن المانيا بيشتغريه كي يعني رولكي هم بيشتغريه كي مازن كريا يعني اف دمي داويدا ام جرك ببينن دمين داوي تيبات بشتي اف وقت بين حكومه دسلاداريا وينا نوبو يعني ام ازوك كساتي دسبيك دراسي وك هيفيك يعني هيفيك يجيبي ام بيجن من ديت يعني كما يعني اف ياغو حكومتا يا خريستيانا ديمقراطيك تيكشو فينا رولكي قال لكي بيشتغريا شري تيبات وشري قركرنا كردا اما اف تشكيله نو يا ريفبريا المانيا حكومتها نو يعني ام بيجن همش بارتيا كاسكا هم بارتيا سوسياليستا ديمقراطيك هم ديمقراطيا ازاد يعني في ام بيجن يعني جنافي وانا يعني راسيج يك يعني ام دبين هما جرك يك تشتكي بكي جبرجو يعني روجا ايروش هم دنيا د قريزه كده يا راسيجي قريزه كي ام بيجن ابوريدا قريزه كي ايكولوجيكا يعني ام بيجن برزغريكن جدا هنا يعني دوي مجارده يعني جلين الماني ايروش اف ريفبريانو دماه البجارت يعني ام بيجن هيفيا وينا راسي تشنايا يعني دوي مجارده نو ام بيجن اف تشتيها جو وقت بيجي بهتر جيانك باشتر ديمقراطي ام بيجن وهروها درفدجي يعني دوي مجارده جبرجو سياسه يعني شواي هندرو باندور درفدكي درفجي يعني جبو فينا بيويسا راسيجي المانيا جرك سياستها خو برچاورا درباس بكي بتيبت قال كردستاني يعني شو جبوكو اف سياسه النافا المانيا ياكو جاليه خريستيانا ودهات خريستيان ديمقراط ودهات مشاندن جاليه قال المانيا ونهات بجران بشتي 16 سالن جدسرات داريا انجيلا ميركل دي بارتيا ويتك شو جاري کوالسیون که جه دموکراسی و که وجانی زمان کو هیوی ده گلی آلمانان و همو کسین دنیان کل نوا آلمانیا که به دموکراسی آلمان دخوازه هول بده کوالسیون لنگام بگیره هیوی یک جوان هاته چکرین لی حتی نها جف کوالسیون که هاتی آوا کرن ام بجین لگوری هیوین آلمانیان در نکتنه پیش گلو ام مشال کولونیت کار جاره کدن هجاندنه که جبویه که چی بکه راسي جوك وقوتي يعني بخوك مساجك وهم جيوك دسكك يعني دوي دوزيدا دوي روشي يعني ام بيجن يعني همن الجورجو يعني اجايما 6 مليون همولاتيين اشتركي الالمانيا هنا تاني الالمانيا والجورجو يعني هناك زانسي مجي جوانا نيف هريكيم نيف كردن يعني وإيروجي يعني راسي اف مشى وشالكيا ولو بهيبت في مساج ددي يعني ابنا جرك باش يعني بيخوندن يعني ام بجنيك برزغريكا سركاج ايروج يا الماني جيك جي برزغريكا كردا برزغريكا يعني جلاريا نافدجي تركيا ياغو ام بجن يعني قركرنا بسري جلاتيني اف تشالكيا ديمقراطيك ياغو ام بيجن راسيجي
هم مافين ايجو مافين مروفا ديمقراطيا هم المانيا هم اوروبا دكيبن اختبار كده كون شقاس يعني راسن وني شقاس ام بيجن وني جهرتنا بيك بينن يعني جبوفي اف مساجه كي خورتا نامه كي خورتا با دسلاداريا نورا و ام بهيفينا باش بخوينن و فيجي ام خوازن ام بيجن راستي ايروج كسن چه هزا دنیای ده به کجان ولات به گاواگو پشتگیریا دوزا کرد بکه و ریبر آپو ابنا هم دهندوری خدا راحتی که چه دکه هم جی ده دنیای ده یعنی جه کیف خوشیه که و هزا که موراله که دگره جبرگو گله کرد ایگو همان لسر 6 مليون انسان هی بیچارانوس هر دور سیاست قرکرنی و ایگو سرکشی آوید که دولت ترکا و ترکیا آلمانیا را یعنی ام بیجن تکلیه خواه و قاس خورتن انجبو وینا آلمانیا کاری یعنی جاره که یعنی ام بیجن جبونا راستی جبو گل خواه یعنی هم هیوی گل خواه مروواهی یعنی بیرنگی حلوستا خواه دینه یعنی ام بیجن اف ایدی داوی بکه وزخت خوا لسر ترکیه بمشینه یعنی اف چیا ایریش درکرنه گل سر کردات چکرن یعنی ام بجن لباکوری کردستانه لهمبر شورشگرن آزادی ایگو کیمیاسال و بمبین تکتیکی نکلر بکارانین لروج آوا و باکور روجلات سوریه ام بجن ريبر ابو يعني ايجو يعني امبيجن مثلا لسر ماف ايجو يعني تشاوا سوجي شر كرن در حق مروفاهيه دا المانيا زاغوني خوغو هرتن يعني راستيجي يعني المانيا مثلا نورنبرغ يعني كسيجو يعني هم در حق بونا سوجدار در حق المانيا مروفاهيه دا هيرو ريبر ابو او كسايتيا جوجبو ملتكي يعني ملتكي ام بيجن آزادي خواز ملتكي او قاسي ام بيجن مزن كيفن سرجو عرضا خوا هيروش كاني يعني بفير كا ديمقراطياتا كما في مروفا بيرنجي يعني راسيجي يعني بيوستا ادي اشتركارا بيجن ادي بصا المانيا دوي باوريه دانا المانيا هاجر تفي تركيا المانيا دكار الولاتين اوروبا جي باندور بك نيرنا بتايبت يا المانيا تيكلداري هم جبو چاره سرکرنا پرزریکا کورت و هم جبو آزادی فیزیکاری برافو يعني المانيا خدي هيزكا هم عبوري مزن هم هيزكا صناعيه اندستريا مزن هم هيزكا كاري بيجي يعني هجمارا خدا هم جي تكليه ونا وهم جي ديكتيا اوروبا يدجي يعني دوي مجارده راسي هاجرجو امبيجن بخوازي كاري يعني كاري مثلا د امبيجن مجلسا يكتيا اوروبا يدا بخدي باندور باندور بكي وتركيا يجي هناك التزامات وي هنا الهمبر مجلسا يكتيا اوروبا يعني دوي مجارده كاري رول اخوا المانيا بليز يعني جوا خاص مجارده يعني جبرجو براسي هاجر قلت منرين ها المانيا كردستان كا بتشوك د المانيا دا يعني دوی مجاره دا کرد جی جبو وینا ایروج نبستن کرد دوستن کردان يعني راسي جي الماني جي يعني دوی مجاره دا او جي كارن يعني هم لسر وقت بين ريفبرين جهاي ام بيجن هم وقت بيجن فيدرال وقشتي يعني يا حكومه الماني يعني دوی مجاره كارن بكن وبفيرنجي دتاري درايا قشتي دا المانيا وقت بي پشتگیری و زخته که لسر و حکومت نو گو کاربه ارکی خوی یعنی هم هندرو هم ارکی خوی ایگو ام بیجن راسی جی دیروکی بلیزی نها یک کاربه که بکه وشی حکومت المانیا مش برکوج قال المانیا کم هر به المانیا دوام بکن نه حکومت المانیا کاربه که بکه و اف حکومت المانیا جو حکومت کو ایده خلق سیاست وانیا تنی دموکراسی جبو آلمان وستیانه یعنی
بريان هاجي جري جاران نيرين جوان انترناسيوناليست جوان الماني دردكتن بيش دغوتن هرتم ما كدا ولاتين دند ابابونا ولاتي مو دولمنديا ولاتي ما ده هي ادي ام دخازن ديني خو هنا بدن يعني جبو في كجد في ام دنافا تشالاكان دمن او خدي دركتنا للديمقراطيه كيف جاريش بو جشتي بيك بنش خو افيك ده البجارتان ده جما قلت باندور كرچاوا ادي او سيستما كو تنج بو برجوانديا المان ام تف بگرن یا پارتیا خريستيان ديمقراط چاوا تك چوله لالیه کدن نه اف مشو کم تماشا دکیم بسات هزاران کس جبو ريبر ابل قادانن اف لیدرین لا اوروپا گلو اشخوار قطنا بجن از جبو خو اگر مشکه به آوای بنم گلو از الولاته که جدا بکارم اوقاس کسی کوم بکم اف هیزا هی گلو قد و جبو وان نبو آلیه که پیامه که اشکره ادی اف کسی کو داخواز آزادی فیزیکا وی کسی انگور ریبر اپو دکن دیو میدی چاره سری که جره ببینن يعني بقولنا كده هذا الفرزند ببوره نها ليدرين أوروبا أم بيش يعني جو ألمان أم بيجي فرنسا أم بيجي جو بقى كيجشتي أم بيجره ماكرون أم بيجي بيجي أولاف شولز أم بيجي حتى أم بين سرق وزيران إيطاليا مالوني أم بيجين قالوا يكشون ذكر الولايات كدن بقاسية هزاران كد جده ولاطن جسد باجران بيتر على جرين خو الولايات كدن كوم بيجي يعني اف وقت بيجي نامكا يعني ام بيجن ارينيا باشا يعني هم راسيجي جهه ريزا هم المانيا هم جي وقت بين حمو ولاتن اوروبا يعني جرك في ببينن وبفي اواي يعني نبص راسي يعني ام بيجن جبونا المانيا وهم سياسة مداري ألماني وحكومتها ألماني جواكا ألماني يعني أبنا يعني يروج أوقاس أمبيجن بصد هزارة يعني هم ولاتي ألمانيا وجدر في ألمانيا أوروبا يعني بأزادية ريبر أبو شارسرية كرد سياسي دخازن يعني أبنا هم جشتي أوروبا را همش دنياي را حمو سازين نها حمو سازين أمبيجن قال لك سازين إيه جهاني جي لأوروبا ام بيجن فيم جارده جي يعني عيني دميدا ام كارن بيجن اشتركاره جي امريكا را هركز جرك مساج بگري 25 سال ادي ونكاريا قومبلو بسري بكن ونكاريا قال كرد قربكن ونكاري بو اغري اري شورشي وازاديه فمرينن ونكاري بو كرد جاردي وگرن الطاريه ونكاري بو اراده او جلان بشكنن هوا يرو يعني ام بيجن لاوقا مسافه دور رادبن آزادیا ریبر آفو چارەسەریya پرزگریکا کورد بینن ئەvنا هەلبەت بەرکی وابوون ئەما ئەم دیقەت بکن بەری yani بەری چەند ڕۆژێکی ژی 14 هێمێ 15 هێمێ yani ئەم بێژن لە ڕۆژئاوا و باکوور ڕۆژلاتێ سووری ژی yani مەشن gelek girsەی چێبوون yani ئەvنا ئەم vê noqtêda yek vê ئەم derdixin rûbek qirin yani 25 sal ده سيستم كي جو اوقا الدنيا دوك وينا تنا بفيرنجي ام بيجن قال ما وحمو دوستي وي الدنيا دا دبي بصا يعني افضل ماها ابنا حقيقه هنا بله اول فرزنده ببرز ناتا قدكم نهار ديمني كل سر اكرانان دبنا هم بجمع دز برنامج كلي حتى نها ديمني جرسيه كوتي وشاندنا يعني من دسبيكا ماشي ديت لي داويا ماشي مبخا نديت حتى نها نظر مزج هرتم لبندي بمقوت بلكي اولي مين لوريين ديمنان ديكيشن النشامه بكن لي دياركو اوجي هنا داويا ماشي نديتنا جبر بيه كي نها اف مش لا هي قلا لا هي ازاديه هرسا جل يا ايدي وكا مقوت يا دسبيكرنا بين غاكو هونج دناف دواجي خواجرت ياكم دهی جوتمه هات دست بکرن یا ادیش بوم داویل آنینا تجرید آل ایمرالی و باوی که آزادی فیزیکی برای پاهتی دست بکرن دیاره کو ادیم ده سال 2024 ده کردستانی به بریارن و به ریبری خواره باوی که فیزیکی ده و ادی باوی که آزاد جان بکن و او یکی مشک هلوستا گل یا باوی که اشکری تنی ل دروی ولاتما و که وجانی زمان ها ده روزا رج ده بازی سباتی و بریا و یکی جیم اما روشانه چالاکی پیک هاتن و دبازده اثبات دل 7 کانتونین حریم باکور اورات سوریه جی چالاکی گرسه و به یک رنگ آنگوان بیشین باکور اورات سوریه با آلین زرگین ریبرتی رنگ خو گوهرت بون هر در زر بون او آلین ریبرتی لهوای بون حلوسته که جسان در باز بوی جداتر بو گلوم 25 امین سال و ببم سال داوی يعني راسي اي سال
هم امکارم بیجن دست پیکر یعنی باکو روجلات سوری روج آوا هرمن یعنی رزگارکری پیکهاته عرب وقت بین اوقا مشي مظن بده هزارة يعني بلكي تقاصر صد هزارة يعني قشتي ام حسب بكن يعني اف ام بيجن ناما قلما يعني بيرنجي بشتي 25 سال ادي بصا ودر زيده جيبو يعني براسيجي زيده بو اف ظلم وحياة تالي يعني كريارن يعني ام بيجن ايه هوفانا اف كرياري هاي او قاسي ام بيجن درفي زاغونا نتني يعني ريبر ابويا يعني ام بيجن راسي الهمبر قلي كردا وبفيرنجي ام بيجن ايصال غور من يعني راسي شوباند همان تكاري بيجي بيشتي بازای شباط نو تنها چالاکی ویرنگی و ساولو گرسایی مازن بتولبونه پر ایدی یعنی اف يعني وقت بيجي مساجا هري خويا ويا زلال يعني هم قلي كردستاني ودوستين كردا يعني هم روج آوادات باك روج لاتي سوري داد ود الدنيا دجي يعني ادي اف مساج ادي ام بن ام نما ادي رادكن ريبر اوجلان هم كسايتيك اوقاس فيلسوفك زانيارك ريفبرك ام بيجن دوزكي تمثيل دكي ايرو دچار ناف چار ديوارا دا وهم دنگي وينا وهفديتن جي قطا يعني بفيرنجي اف يعني ام بيجن ببي غرق ببي صاله داوي كرن يعني اف بفيرحي بهورم بفيرحي هجر دوام بكي هي مصر يعني هم يعني امبيجن نبص يعني امبيجن اوروبا باكو روجلاتي سوري روج ابا باكوري كردستاني يعني تركيا يعني بيرنجي دمو قال دميغورابي بهوركا تهز نكاري هول فرز امي ورن السربيه كيما قلت يا شباب في مشهد ديرو كده ما كما برج كير قلتن دما ديرو كده خاتمين د سيستم ده تشيب و جاري جل رابويا بچالكين خو بشيا خو فكريا اوش نو جاري كدن بريار خو ديار كلمه السربيه كي جنك نقاش بكن لي امي بري خو بدن كورنيش بركو حوالي ما بنيات جزيره الورم بل بنارين هجا ما ديمانين كوج مشا كورني باواك زندم تنين سر اكران لينها هم باواك هورجلين برفراتر جناوا مشي بخوشي حوالی ما بنیاد جزیره پیشکشوانی تلویزیون مرونهی تیوی لپیشا مایه حوال بنیاد دمات خوش به روزه که بجوش از کارم حتی بجیم هم کمپلوت شهر مزار کردن و هم جد جاری که ده بسات هزاران کردستانی و دوستین خو لباشر کلونیه تو جلوری مبخوا داویه ماشی ندید از همه ویه که شده پرز بکیم نها لکل نیت شده به سلاف سردار جبوتا وجبو مبانتا وجبو حمود تماشاباني تلفزيون ما روناهي والسلاف جبو قال لي مي قهرمان قال لي مي كرد الحاج البارتي كردستان الدربي ولاتو دوستي قال لي كرد وايرو جسري سبي بري خدام باشاري كلني ب هزارة قال بيت قوم بو جبو شرمزدار كنا كومبلا النبنتوي شخص اللي قال لي كنت عبد الله وجلان ده وهر وسا جبو رزقار كنا كردستاني بشكل كنا بس بشكل ديمقراطي بيشارة سركرن براستيجي مشاكل بفيرنجي جارا يكم دي حاضر تفهم جو بقرسايك بفيرنجي مزن باصرارك مزن جالي قال كرد ودوستي قال كرد جبو ازاديه فيزيكي يا ريبر ابوش بركو 25 سال يعني تبدينا جو بريبري مروفاتيه جو في دورخستن جال بدورخستن ج دنياي دعالي فيزيكي دليل علي فكر ده وكريبر ابو بوتجي دفرغو فكرو رمالي ريبر ابو ده درمالي حمو دفرينغو براديغماي ريبر ابو تيناس كرن جالي مروفاي دي جالي كسن كورد جالي كسن ديمقراط جالي كسن سوسياليست ام بين خدي ريبر ابو دردكرو تبدي سردار كوندزين يعني بينغاباغو
دستو سیاده 2023 یوتمه گو دست پیکر دوست گلی کرد دست پیکرن جالی سیاست مدار و شنبیر نویسکار روزنامه‌بان حقوق ناس کسی گو خلاطه و بلیگرتن ایرو بشکی جبه حمله هانا بشک ایرو هم بحث دکن ایرو گلی ما و مروفاهی ده تماشات کراستی باندورا کی گلی کی مزن لکمپلوگرا پیکرن و هر وساجی باندورا کی گلی کی مزن ده هزن ديمقراط الهزن اشتفاز ذكرجو ملتك بفيرنجي بفي اصراري بفي حسكرني دردورا ريبري فقوند به ملتك بفيرنجي دنجي قبان دك قير دك دبجه ب سروك جيان ناب وهروسا بيجي ريبر ابو ايفيا جلانا يعني براستيجي بحب بزماني الماني بزماني كردين بان سلوغانا بان درشما قلت آیا جی بانگا که باجی راسته که اشکره دک سردار گوگل کرد تجاری دوری ریبری خوا ناقبه و دعینی دمیدی جی گچب که جی بشکی جدینی گو سرملیوی جبرگو تشتی گوشتی گل ما بکه به اصفهان تشتی گوشتی مروباتی انا شیار به خلاص بکه و خدیل هبونا خدر که به همو فکر و رامان ریبر آب وحركه جي زانج بوير روج على زيقول روجلات انا بين هي وبيبات يبقى روجلات سوريا جو بيشكتين جو تشيت بحمو بفكر رامان ريبارابوي الجور براديغما ريبارابوي وجي هون بزانن الجور هبتين جو برشيبون ريبارابو بيجي ثاني فرصه كي بتشوف بيضاين القرم حمو على زيقول هرمي بيتشار سركر ابايتي واطيا خرطبونا فكر رامان ريبارابو خرطبونا براديغما جبوي جي رو باجاري كولني هوقاس قال حميزكت وجاري كولني إيروج براستيجي بويني ريبرابوات خملاندن وجاري كولني إيروج بدروشميج بو آزادية مروفاتي هاتية قيراندن أبايت تشتكي ديروكي سردار يعني براستيجي مروج قيسي بحث بك مروج قيسي قال بك كيما جبوش أول بنيات براستيجي قيسي تشالاكي ده أول بنياتنا استخدموا كي جي برزبكناش بركو تلوري تدنافا وندي راست او اتمسفر او هرسا جلیا ایدل دجیوی تجرید او کمپولا نام نتویت دنابان دیتوی هستیم هین زیادتر جنیز و شاهدیاویه که دیکی به طبیعت تشتاکو است خواسته بیشم نها گلک کردستانی جبشین جداین کردستانی تا او دیتنا لیالیه کدن دوستین کردان ینج ولاد باشارین جداین هاتن دباشه دجی خواجرتن دما راست بوان رکتینا و دیالوگ دتشتا هری زدر کتی چبو اویک او علیه کدن جش بوکاز جاری کدن تا قطنه که مابل بنیاد جش بوکاز جاری کدن تا قطنه که مستخازمیه که بازیکم نها علیه چاپمنیه ده هم یا آلمان و هم جی با آوای که گشتی تماشا کردن که چاوش بوی مشه هیا بله سردار يعني براسي انا درباري اوقاس كلمه كردي كردستاني قال لك مناسبات قال لك شالكيا مدينه انشاوا قومي سرهبدو بنشاوا بيك و شالكي البرقسوم ثبت ايرو یک جوان برهمه گو ریبر آپوش بو براتیا گلانوش بو یک کیا گلی کرد بو بحث کرانا گلی من روجافای کردستانی باکوری کردستانی روجلات کردستانی بر بتشوف مزن يعني انا اشباب بريا ام دست مشي بكن من بريس حجي احمدي دي وعمرك يوصل مزن وتملكي مزن براستيجي تشتكي يعني قال لك مرو هيسكي مزن مرالك مزن تستينه فبزي ضم برسا كم برستي بحصا روج افاكر بحصا تيك بحصا قال يعني ضم وقت نمونه بس باش مبري ساعتك افتر باسو قال لي ندن ايه فبزي جوان ايه انترناسيونال بوجي بيشا مشيت يو قرط الورجي ما قال لك ديت انه تشتهري كيف ما روحي بيتر تيجي قرط كرسوات تهستي وانجي مثلا نفس زماني شورا فكرن زماني كردي داري فديات ناري برابو وبرسي وان صار رجاوي كردستان مصر دسكافتين قال لي كرد لرجاوي كردستان بكرد روجلات سوريا لسر اساس براديك ماري برابو يعني او راسي هذا كي مازال قوتشاو انسان يعني عند انسان نكرد بين رجل كل نجي فبقرنو نافي تشالكي هاندو قدير ريبر ابو دركبن او تشا راستيجي جبو موقع كرد شرمكي مزنقو ام غركين ضحطات بفيرنجي بكن كاركي بفيرنجي بكن درباري شافمني المان راستيجي سرا دوست سردار لي بالكش بوجي تيبت جي درباري جبو جباري وتبلي ببه حتى علي كسن بوليس المانجي وصا هبي نذكر يعني ندري باوري دم قرساكي بيرنجي كوم بفغو بري امادكاري هاتو بكرن
جبو مسألة أولية وكيدين جلي أو جماعة مايمان ضالي بو هوقاس إنسان بين باجار كلني وجبو أزادي على فيزيكي جبو ريبر أبو فازن تشتي بدنجي بالكيش بو جبراستي جي أنا أمسر بري درباسون بريكي أم درباسون لأو براد هجا يعني هيزا قال لي كرد ومورا قال لي كرد جوشا قال لي كرد يعني أو براد حاجة باجي تشتكي راستي قال لك مثلا بو راستي بري بو بيتون كري وهوقاس بوت نكار باري قال لي كرد راكي برضو ثاني باري قال لي كرد راكي ثاني كرسر كرنا فرسا كرد ثاني غور فكرو راماني ريبر ابو تي كرسر كرد وكتبتي دعالي براديغما ريبر ابو ده بو نتني دولة ألمانيا روج قدسانية حتى بلجيكا حتى ولاية دي أوروبا وكتبتي بحمود دولة دي بوجي خطنا بقرآن دقرتن يروج يعني هتحسي بشركة بتجريد جران كرين سريبر أبو أو شركة بام بلاني جو سرقالي فورتي كرينجي يراستي شالكين بفيرنجي وكتبتي باش ضربونا كسن ديمقراط باش ضربونا كسن جبان خاك جبان ولاتا باش ضاربن أواجي قيامك جالكي مزنهم جالي قالي كرد شبوكو أم قدير ريبري فدارتك هبنو قالك فلسطين دم بي آزاد كرن دالي فيزيكي ده هم جي تماغو قالي دين دا خواسترك فجيت علي سازي ديمقراط دالي سازي ما في مروفات هنن دالي برلمانتر هنن دالي كسن حقوق ناس هنن إسكار هنن روشبيرن استرامبيش هنن أمانا بشتك راسي حركة جالي خود سازي خود جواك خود باندورا كي مزن دكجبو يرو روج أم دبين راسي يعني بنجاوي جو هاتنا عبتن بيجو مان بنجاكي خورت بو جبو آزادية ريبر أبو جالس سركنا بسكريكا خورت يرو روج أو تيريناكي جبو ويش بلكي وجه تشوفين تبقى آزادية جبت بس عليه هند تقنين بريز جميل بايك يهبود في دردورة هند يعني استدامي بو كومبلو بردوام دكي شيء يكشي أف شالكين برومات قتي كرنت ناقي أصلا غراستيجي غارتناكي وضغطك مثلا دولة ترك على قدربك يا بيامين شي درباري في دركتنا هزن كومبلوغر وهزن بشتريا قلت تركيا كأفجد هلقو حطاني أصلا كجي عمري بي كومبلو دريج بيانجي درباري سياسة سر ريبري مروباي ريبر أبو سر قال لي بردام كشبوي تشتيقو أساس قال لي ما كشتي وراستيك جيشي ناسكورنو فهمترنا راستيا إمراليشية برخدانا إمراليتي شواتاي برخدانا غريلاتي شواتاي وهمجي برخدانا قالوا في دركتنا قال جبويش برغو سينجي أساس إيغو سبب سرسدم جو بي كومبلوهم بشكده يكجي برخدانا بله هوا البنيات برخدانا غريلايو تبقى آزادي يادنجي برخدانا قال إيرو قال راستيجي بقمقو ريبر أبول أصلا هاري بلند برخدان دكه غريلا جي وظيفة خو أركا خو بيكتين وبربيشافة دربين مازن دولة تركيا داغر كرد دخيغو خو نيجيرغو باندوري السرغري لا إرادايوكه يادم ما قال جي دكلي ندبي أستاغو بكي وردي إيروش جالاكيا لكل هاتي دار خصون وشفا أنا هيدي بريخو جي متنجي دخن والور هي مساج كيم شوايكي مستر وفراتر وجبو مروفاتي جبو جهاني وبيشاندن بله هوا البنيات اس ناخذ زيد وقت تاش بيجي مجبر كون ها دواميا وشنا خود جامع جاري كدن جه حول بدن بري خو بدن قال تا في جاري اتموسفيرا كو في جاري نوا جه ماشكم متين جه كل تيل دار خصم بتشاويه لي از داويه تخوازن في برس شتابكم تشي قالا ويكر كيما كيم انت تخوازن هيك زيتر بال بكشن لسرفيكي جل ام دكارم بجن فكر كوري بر ابو يل روش اوي كردستان كو دايمشان او بتايبتنها لحريم ريبريا خسر بيك خاطي دروشك وكيا سوري ده ولاتين لدروي ولات انغوان بجن ولاتين روش اوي باندور كري او دناوا فيمشي دجي ام باندورا ويك دبينن بگومان سردار راست جبرچ انجام تکوشینا 50 سالی برخدانا 50 سالی گوهات کرن سراسری کردستان ام بین پیشکتن چوی دستکفتنی گلی کرد بر دستای بر شعب حتی الاوروبا جی افتشتکیول برحتینا تخیسی بحثا ديمقراطیت کن ديمقراطیش بو خود کن بو گلی خود کن تخیسی بحثا مسئله مروات کن بو خود کن بر بچاو جی مسئله سی پی گلک سازیه دن کارینا کش بول گور ارکا خراب دی ایرو روز اما بحثا مسئله رجاوای کردستان کن باکور جلاتی سوریت کن اف تجربه هان اف نمونه گوهاتی پیکانین بگومان سردار باندورک به گلکی مزدم پیش برگو دنیا جی چوبینه چه جوین و کنفرانس و کنگره کل
مثلا الجنيف تشوفون الى سيتانا تشوفون القاهره تشوفون بلك دبريدن تانجام نقدرتن جبو چاره سركنا عروسيا سوري تانجام نقدرتن جبو راستيا قال لي هرمي دجين بدا نشانطاني ايروج تجربه باكروجلات سوريا وكم سال سر دربس بو بك فجيان كرن اراده هفش وبيبت جيد درباري ازاد يا جنيف بيبت جيد درباري هف جيان كرن بك فجيان كرن واجي رولك قال لك المزن يجبو يعني ناس كنا بسيستمهان ناس كنا بعد سكتي هات كرن باندورك قال لك المزن مثل جيم جهان جهات كرن بيبت جي ما قلت ثاني ريبرينا خواتي جهات كرن ده استا كيف جيرن قالي بفضانا كوبان يا عبرين يا سردم كرن يا الجزيره وحمود دبرندي قلت كرن تبليكونا جنان عرب اسريان ويا ارمنو بكاتي دين دنا خباتو نافي شورشده بيقومان اواجي هم بيتر وقت بحث كرد آلية راستيا في نمونهان في تجربهان في بروجهان اشكرتكو باندور اواجي بفي رنجي بشبكه قالك كورد لناف سيستم زيادة ترجي وقت موجود لناف جواكا اوروبي دست نشان دبه. بله هوال بنیاد هوال میر روشنموان پشکشوانی تلویزیون مرونهایی تیوی لکلونی بمر آمده بو هوال بنیاد از بیشم امنها خاطری خوشتنا خازنش برکود داما و شنا خویا طایبه دم جاری کردن جی هول بدین لگالت پیامین کو دردی که بچا و اینام هول بدین جی تور بگین لینها ام دبیجن جبو تاجی خبات خوش و سرکفتن سپاس کردنش بواجی سلابورز و ام فابریکه المشی کمیتی که بله سلاف اوریس جمجی بله بینرین هجاف حوالی ما بنیاد پشکشوانی تلویزیون مرونهایی تیوی لباشر کلن ی آلمانیای ج راست دنوا مشی دبوم و تکلدار مشی هلوستا کو درکتی پیش و بطایبتی بجدروانین لنوا مشی دجی نرنین وان بو بینرین هجارا پار وکر شخوانها ایدی دوان کلیان ده مش بربجه میتینگ و دچه او کمبونک لورجه ام برای خوابدن لجه کمبونا مشی او لوان دیمنین زندی تماشا بکن. هفالن هجا کردستانین هجا کرم آخوا بر به صحنه و ورن هیلام ملی چپه جیه جبر کو براستی گرسایا گلمه گلک زیده هینا جی مشوان المد مشن جبو کو جیوان جیه بی کرم آخوا هفال اولکاری ج آریکار به باش به جبر کو همه هدیدی بر به فرمیتا برنامه و بچن. Değerli arkadaşlar, yoldaşlar, buradan tekrar çağrımızı yeniliyoruz. Tüm arkadaşları sahne tarafına davet ediyoruz. Çünkü hala yürüyüşçü arkadaşlar alana giremiyorlar. Sizden ricamız tüm arkadaşlar sahne tarafına doğru gelsinler. Dileki gerim dileki mezindi beşin çabak vanin mehillişler bene İro be hazara gele kurt Türkiye kada kölni bir çepik evani mezin ev çepik şibove şibo gele brumet kuşi tohve dinavalı bu tevkere de şibo kukhwa bişim bikine meşe azadiye çepiken ve ebe hemret beşin eslibe 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 dengi ki khurtir eslibe 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 hazar can eslibe Jamal
بيشن جباكو دنگ ميرو هر إمرالي جريبر ريبران ريبر جلال رمجارك تدبيشن أسليبه 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 هزار جار أسليبه جلال بلبینرین هجا اف مشا جرسی یا لباجاری کولونیاکو ج ساعتين صحاري و جل جبوكو بهرجن قادا متنجي د نوا مشيدن او د في مشيد جي بيامين جبو آزاديا فيزيكا ريبر ابو بزمان جدا جدا تين داين ما قلت مهم لنوا استوديو همجي لجهه متنجي نقول كولوني محور بدن كيلين مشي بو بينرين هجارا بار بكن اونها جي ام باستوديو دوام بكن حتى هم آخفتن لسر دیگه یعنی کد میتینگ دوران کردن جدر بکردن می حول بدون بوا بینرین هجار پار بکن لیاس دخوازم منه که به میوانی خوام برس منظور جهنه که ویه که گفتگو بکن گرینگیا امشین به آوایت لدار خواستن هر وها اف کمپلوان نامنه توی د سالواجرا 25 ده بچه آوای ایدی بریو دچه اف کمپلوش بود تیک بچه پیوسته چه بیتر برای کردن جی امی ویه که جی به برس منظور دوام بکن هول فرزنده ما سوی کشید خوازم پرز بگم هم حتی وکیلیه دیمنی که ما دیدیم یعنی ما دستپیک شور وکیل که مکه دیمنی دستپیک ماشی ما هرتم دیدید نه ایدی دیم بر به داوی و دچین کتله جرسیا ست هزاران یا کل کلون کمبونه جمعی دیوان دبینن پیامک چه در دکه حتی ها راستی جی پیامکی گله کی خوش و بهز و امکارم بیجن دوی مجاری دا یعنی کسین گو ایروش د یکیتیا مجلس اروپای د درونن ادی گرک جاردی امبیجن وقت دبین حساب خوا نو بکن لسر دوزا کرد ریبر اپو یعنی جبرگو یعنی اف مجلس اروپای راسی هم جیر تیگوتن یعنی اف یکیتیا مجلس اروپای خودی باندور هم لسر محکمه ماوی مرووا هم لسر سی پی تی هم جی سر قومیتا وزیرا ترکیه جی یاگو امبیجن هنک الهمبر وینا التزامی وهنا یعنی امبیجن الهمبر و سازیا جبو وینا پیوستا یعنی یک جی برین هاجی حیا 2022 دم دابون ترکا جبونا امبیجن ریبر اپو ادی گرتیه کی امبیجن تم دگرتیگه دا چنابه یعنی دوی مجاره ترکیه گرک زاگون خواه یاگو مؤبد بگوهره اما ام دقت بکن تالی 20 یعنی حیات تالیا 22 دا 2022 دا داوی اما نبو مثلا سی پی تی جدیسا چو داخویانی ندا یعنی اف جارد یعنی اف چالاکی جبونا گشتی یعنی ادی راسیجی ارکی خوا رابن یعنی ادی گل کردستانی و دوستی کرد یعنی امبیجن ادی و بن پیکرنه و ظلمه ادی قبول نکن
وبفي رنجي حتى يعني ام بيجن دوزي ريبر ابو محكمه اوروبا جي هنا او محكمه جي يعني اكتيف بي يعني هاجر يعني ابناء الصندوق فا يعني اف تشالاكي جبونا جاردي اف ميكانيزم جو يكتيا اوروبا بكفنا حركته دا دوی مجارده يعني هم دميگو رول خبليزن راسي هم اوچه ببه ابنا هم هيفيه كي جگل خارجي ددن و ريز خوا لهمبر قانون خوا دكن وقت ما جوجي جل كردستان جي عند دوی مجارده انه بلكي جاراي كمين اوروبا يعني وقت بيجي غاوا كي اريني بليزي و دوی برزگريكي دا يعني برزگريكي دا رول بليزي مثلا ام بيجن كاري اري يعني مثلا اوروبا هيزا خوا راستيجي امبيجن يكتيا اوروبا امبيجن كاري بك يعني كاري لسر تركيا امبيجن بين ماسي جو بريبر عبد الله اوجلان را روني يعني اف دوزا و دميدا راستيجي اف دوز چاره سريا وينا و تركيا را جگل كردستان را اوروبا را دنيا را و ايدي بي يعني بي حتى بركي برزگريك يعني چاره سريا كي ديمقراطي سياسي جبونا قلك برزگريك ديجا باش قيف انرجي يعني مثلا ريبر ابو يعني وقت شاوا يعني امبيجن فيلسوفكي وزانياركي وهيزا ويناج بونا چاره سريا برزگريكا يعني مثلا ريبر ابو دبي هفتيه كي هاجر بدنا من اس برزگريكي تركي چاره سر بكم يعني دوي بهوريه دا نبس برزگريكي تركيا ريبر ابو خدي او هيزا جو ايرو اف دنيا جو هاتي ختماندن كاري چاره سريا يعني خودي وهزيا كو او كابل ما بنياد قوتي تمني خود جاري كم از بين مشاكل بفي اوي تيل دار خصن طيبت جبو اوروبا بكانينا ماشين بفي اوي نوصا هي سنه جبر قدما هل بجارتين وان بلا بيكتين ام دبين كون نكارن كتليك بفي اوي جهين جدا ل نافن خو ميتينج كوم بكن لي فكر او رامان ريبر ابو نتني جلي كورد او جلين لتركيان ديمقراط لبوالاتين وان بخوشي باندور كرنا او والاتين وان جي بخوشي تبلي في مشيهاتنا كرنا من ذكر بيجم ام ذكرين بيجن في مش يعني وكو فرسنده كجبان جاره كدن رونن بيجن بفي او ايدي نامشه او ايدي ام ديفيل داخوازن في جلي غدار بكن بله يعني ايدي هاجرجو ام يعني راسيجي خدي يعني ام بيجن ديمقراطي ما في مروفا و آزادیه دموکراسی وانا ایدی گرک الوی مشه گهدار کن و بیرنگی ام بیجن پیوستی ونا چنا يعني يانجي ودمدا بهوري بهم مروفاهي هم قال خجي بخا وندادكن لي وك درفتك يعني فرصتك بر باشا جوارا جاردي يعني امبيجن اوروبا ببي خدي مسيون خدي هيز خدي رول هم دوزا كرد ريبر ابو برزغريكا يعني يا برزغريكا راسيجي برزغريكا هري مزن ياغو الدنيا دا ملته هري مزن ايروج بسياستين قرقرني روبروا و رول واجي ام جبير نكن رول واجي دفي دهيا يعني هم 200 سال پارچا کرنا کردستان دا بگرا دگرتنا ريبر ابو و حمو ايريشن جو لسر گلي كرد و ويج بير نكن جار ديجي ام بيجن ديندار گلي كرد و ديندارن ريبر ابونا چما جبرگو روج آوادا يعني ام بيجن خورتو كچن كرد داعش ايگو تهلكا لسر حمو دنياي بو دسبيك دا بلكي اوروباي جوانين كرد شورشگرن كرد او شكاندن اف ايگو كسكي نكاريا روبرو شريوابكي لسر عرده كيبون خورتو كاشن كردابون افجي بچ فلسفه بچرح بچ هيزه او جلان في گرك ام ببينن يعني اجبو ونا گرك ببينن راستيجي بيست ريبر ابو هفته 5 سال كتيا عمركي هفته 5 سال شرطين امرالي قلكي زورن يعني رطوبتها جو تيدا امرالي يعني شيس حياه هشتيه يعني ام بيجن وقت بك كفرجه دخي اما جبرغو ريبر ابو اراداوي وبهورياوي والبنير بيشتوي ملتي كرد هيا وهمجي مروفايا بيشكتي هيا تم هيز
ومورال ديا بين يعني حتى وقت بروميسوس يعني دمجو تشاوا يعني بيرنجي دويتشاي اولمتا تي جرتن وهم امبيجن غير تي جگری دخه خنود که ریبر آپو خنود که بچه به هزا گله خو به فکر و فلسفه و خواندناوی پیشروجه واده به لی ام گرک و سالا 25 سال ادی بسا راستی جی هم عمره ریبرتی روشا امرالی و بویرنگی اف گله هاجی اف قیرو بانگین گلا يعني امبيجن هم ايروج كولني قال لك باجارين اوروباي بري چند روجا جهما جدسبيكا يكي شباطي دا حيانها روج آوا و باكور روجلاتي سوري بصد هزارا ملت رادبه و بيرنگي آزادیا خوا و آشتی و دموکراسی دا آزادیا ریبر آپو دا دبینه بله شخوا ای سال به هاتنا نزمونا سالواگیرا 25 آنگاه میشن 15 شباتی ره چالکی برنگین جور به جور هاتن لدار خواستن و که جانی زمان نتنی ده روشا رش 15 شباتی ده روژین بریاوی کشی گلک چالکی سینویزیون سمینر هاتن دا انتقال داری تجرید آلی امرالیم و هر وقت چالکینش بو آزادیا فیزیکا ریبر آپو هبون حوال فرزنده نه واقع توش دبینی ادی گرسه کمیسر هفت دبن ادی پیام کما برخوادنه و که اون دبین سر دیگه استرانین شورشگری پیش کرد که ام بچین کیمه کدنج لکنه پیام زندگی کوهنم به بینری خوار پار بکن و پیش ترجمه جاره کدنج فی روشه هنه که بنرخنش برکو وجه یک قلا افتتین داعش او بوینا فکر ریبر آپو چوان کو پیک هاته گلین هرمی لدیجوی که شهر کرن جهان خلاص کرن داعش یک چا دکاره ولاته که وکو آلمانی همو بخنا و تفگری جبو چه خود دین دارید و گلی کل ببینین جه میل سر وی نقاش بکن لینها امبر خوابدن لکل نه او ایدی مجوان کمیسر هفت بن و سر دیگه جی سترانین شورشگری تین گوتن دوستم برومت آنها جی جبوکو پیامین خوابدن امبان هر دو افسروکن خواهی که دکن برس زبیده زمرد و انگین سمر دعوتی بردکن بله چپکن و این گرم جدلو جان اس خیرات نواد خوازم او اسلام دکم هزار جار به هم رایی رو هم جرای برا فرا سلامه گرم بشینن سلام هزار جار سلام جرای برا فرا سلام جرای همالاوی را سلام لباجره آلمانیا لباجره این کنه لهر چار پرچه این کردستانین بروجای که جبو آزادیا ریبر آپو لپیانن پرچه هرم ازن نگوتو کی کردستانی ایک دا اروپای دا دجین ایروژی پرچه پنجا لأوروپای دا کردستانی لبرا جار کدنه جبو آزادیا ریبر خواه جبو آزادیا ریبر آپو و دیراک نویسان اویا دیراک آزادیه اویا دبرداوی پیام ایرو ودا وند بیشن کی ده ناتو نهادا 25 سال بره و روپرکی رش بکر و جونکی روشا گلی کرد تاری بکن اما گلی کرد ایرو دکن ندا لهن دلین اروپا دا
gelin Kurd, dostin Kurd. 2025 jive dakir kereye serine devam. Ama duveji rokeda mesele kelime nikaranın müparezin. Kadı Muhammed, Şeyh Said, Şeyh Rıza, Şeyh Said, Seyid Rıza ve dirokeda Rolağı Filistin'a İrohiye sorkırım politik hayvanla hemberin gelin Kurd evine atana meşandını emdisa dibejin ki ev pengavak jibu azadiya reyber apo dedeyi jotmeyi de had dest bekirin asne evyeji sinerjiye ki İro derket kada gelin Kurdidi dibejin ki tamul nebaye eme reyber apo azat bikin emel ser seylinga خبر خستن بکن ددم پیشیه دا یک جه لنگ جواکه هنن لنگا دوهمی دیپلماسی لنگا سهمی دا آلی حقوق دا جمونه که ام تجریتا امرالیه پرچه بکن ریور خو آزاد بکن از دیسا جبو ریور بریامه لسر ناوی کجه دکه ای مال به مال گریان کولان به کولان گریان جباجرین دور هاتنه چند کیلومتر هاتن به ماهای به روژایا وی خباتی ونددن مشاندنه بوان هستن خو به هستن جنکی کرد از دیسا و پیروز دکم لسر ناوی کجه دکه ایجی سر کفتنه جی گلی مراد خوازم جره و بریا مراد سپاس دکم جنارا جوانارا کدا هر کسی ایرو لورایه امه ببیجن بجی ریبر اپو جن جیان آزادی مشوان آزادی ریبر اپو اون سلسله سر چاور هاتنه 25 ساله سر ریبر اپو تجری تکی دمشاندنه Arman Cavi Koploy bir akırına reber apı bu. 25 sal derbas bu. Vi kadeda bersiva heri mezin gelle Kürdistan edede. Dost Kürdistan edede. Debe iradame reber apıya. Kes nikare iradame mişkine. Tezanin ki دهی جوت مهینا جه پسکره کا کردرا چاره سلی جره برا پر آزادی بنگال آزادی برا پات دست بکرن دوستن کردان دست بکر دوستن ربرا پو دست بکرن او بی بنگاوه دا ربرا پو بو سرو که ربرتیا نبلتوی و هم بزانن که ریبر اپو اوه 2024 دا اوه آزاد ببه اوه لعاوت آمده برنام گله کردستانی دا بیام آزادیه بده ام سلوی کجه دکیم بری دوست ریبر اپو سلاف دکن گله خو سلاف دکن جاره کیدن ام نبینه ون سرسلا سر چاوراتنه بجیره براپو بجیره براپو بجیره براپو بره بچه کوانی خورد اسپاسی حدو سرمین خواه کجه که بره زبیده زمرد و انگین سور دکن هم سپاس دکن جبوان و پیامن گرینگ ورنه به هفره چید بیشن شن جیان آزادی حوال هجا تایبت با حوال مین اولکاریه کرم خواه ارکا خواه هین زیدتر باشتر به جیبینن و باش بجبر که حوال ده بیجن بلا لسر ارکا خوب براستن گرسایا گل مجی گلک زیده امانتی ویا نهاجی لسر ناوه تفگرا تو چانده امی بچه بکن و ین گرم ماموستا خلیل خمگین دعوتی میکروفونی بکن سلاف گل می هجا گل می قهرمان
Slav dostên gelê me ra li ser navê tevgera çanda demokratîk li ser navê hemû hunermenda bi hurmetekî mezin em wa silav dikin. Belê tecrîda 25 sala ne ya 25 sala ya 100 saliye 100 saliye Kurdistana me welatê me gelê me em bin destê sîstema navnetewî ne ji ber wê jî kompula navnetewî ye kompula navnetewî tecrîda xwedayê ser me 100 sala navê me çanda me gelê me di her tiştî da li ser me tecrîd e qedexekiriye navê Kurda di yek saziye navnetewî da tune ye em 100 salin li ber xwedidin vê tecrîdê me nepejirand em qebûl nakin û em ê qebûl nekin û em ê bişkînin. Welatê me gelê me bilam kişkî bizanibin. Dagirkerî tenê dewleta Tirk, Îran û dewleta Iraq û Sûriye nîne. Dewletên hêzên navnetewî dagirkeriya herî mezin ew yek û Kurd bê nasname kirin, yek û Kurdî înkar kirin, yek û heta niha jî kuştina me her tiştê me bi çekên wan bi silahên wan em tên kuştin. Yên çekên kîmawî li hember gerîlaye li Helepçeyê bi kar anîn dîsa çekê wan bûn. Yên niha li ser gerîlayên me çekên kîmawî bi kar tînin dîsa çekên NATO ne. Xwediyê tecrîd e tecrîd bi destê wan e. Demokrasiya wan a mafê mirovan hiqûqê ew dibêjin hemû derewin hemû derewin ne rastin. Navê me qedexe kirine. Tecrîd li ser navê me li ser nasnameya me dînane. Em girîngî vê bizanibin. Lê em qebûl nakin heyanî azadiya serokê me. Heyanî ku em azadiya xwe nasnameya xwe bi destê xwe neynin em tujera serê xwe dînanin. Li ser navê hunermenda dibêjin bin jî ser û kapû bin jî ser û kapû heyanî dawiyê me bimeşin. Spas.
Havallo tesla var Rjon! Rjon!
ام به هفدور سلاوه که دیدن گریلان
bu denge gelime saz o zaman karime Saz o zaman karime Seroku reberime bişi bişi abime Beşi beşi abime Bu denge gelime saz o zaman karime Saz o zaman karime Seroku reberime bişi bişi abime Beşi beşi abime Menzina po brenda po seroka po abime Şirina po kahramandır rebere gelime Şirina po kahramandır rebere gelime Baba serok apo hadronahi daroşelat Ronahi da roşelat Bu çekari ya falan erdem beşi abime Erdem beşi abime Baba serok apo hadronahi daroşelat Ronahi da roşelat Bu çekari ya falan اللي بنرين هجاف جي ديمنين ج كولن يا ألمانيا بونكو ب 100,000 كردستاني و دوستين خود وان كيليان ده بمتينجا كي تجريدا الإمرالية شهر مزار دكن و هر وها كومبلان نتويج شهر مزار دكن لكلا كاوي كي جي داخوازيا آزاديا فيزيكا ريبر أبو تكرن ها شاهي ب قوتنا استرانان دوام دكه أمي حول بدن دنوا ساعات تجاري كدن جبري خو بدن كولني لي حتى وكيلية ام بجن بياما كو بتايبتي جوي ماشيج بوم رايا جشتي هم يا اوروبا وهم جا جهاني ها دايم بچا ويمي في كي جاري كدن بميواني خويا الاستوديو بريس فرزنده منصور گفتگو بكن اول فرزنده جاري كدن جدا ما تخش بابدما كدريج ما توجل سرلنگان هشتي متوانيان امان دي لهمبري مشاكل بفي اوي بيكتي مجو خواستم هناك وصا بنرخين قالوا كردستاني الماين كردستاني او دوستين وارجين ديا دربي ولات بفي مشاخات قاس حتى نها كارنا بالا راي گشتي بكشنا لسر تجريد على امراليه او داخواز ازاديه فيزيكا ريبر ابو دهمان دمدجي شرمزار كنا كومبل نافنتوي ام هناك قلافيه كيفكن ها ما قلت مشال كلني دالي جرينجيا ويا هل بشارتنا جهده ده ساعتين درباز بويده ما هناك قلافيه كيكلي لعالية كدن ما قلت نتنل دربي ولات دفيل بشين كردستان جي بطيبت أمشين بفي آواي بيك ورن ما بحثا روشاوي كردستاني و فكرة نتوى ديمقراطيكا ريبر أبو كر تشاوا فكر كاريبون ها بالا ولاتين روش آواي ده روشك وكا يا سوريا ايدي سالفاجرا شري نيسيك دي بدا تاني لحريمين كو بفكرين ريبر أبو تيب ريبر برن آرامي هيا أو لكاري هيا أو لدجي جتين هري تندراوين دجمن مروواهين داعش شركرين برخدانه که به هم پادان مشادن و حتی نها جهان مدرسه که مزن خلاص کردن هنه که قلافه که بکند شراکین کل روشاوی کردستانی ده پیک هاتن و ده نهاین لأوروپای پیکتین ده دما کمروف کمیل سر هفه که ده سالواگیرا 25 امین کمپرا نافنتوی ده گلوم پیامه که بقاسی که دهات خواست نبجیم پیامه که ترکر حتی نها نگرکتیه پیش راسي هم يعني اف ايرو يعني جلين كردستان دوست سيويل كولوني هم د باكو روجلات سوري روج افا ام بيجن هلوسكي خوي يعني باش دان ديار كرين يعني اف يعني او بين 25 ساليه دا يعني بريارا خوي يعني بريارا خوي ياغو دبي ام بي سروكاتي ام جيان ناكن و بفير انجيجي ام تاكوشينا خوا هر بلند بكن ابنا خوش دا ديار كرين يعني ايدي ام كارم بيجن تكاري بيجي دهم حمله جهاني دا اف حمله جهاني دا ياغو ده 2023 دا يعني درباسي ام بيجن بنغافكا نو بفامشي جرسي مزن دبي این ام دکاریم بشیم بیان هاش و ده همان پینگاوی ده چالکین جور به جور هاتن لدار خواستن کم کرنا امضام بو و هر و سینوزیون بون آگادار کرنا تکیلداری تجرید علی امرالی بو ام دکاریم بشین ایدی به وی مشیره گشتی اصلا لطکه هری جور يعني ام نكارم بيجن قشتيا اصلا هري بلند قشتي اصلا كي برباش اف جرك هين بلند ببي هين مازن ببي چما جبرگو
يعني ام بيجن كردستاني يعني هيزاوي وهجماراوي هين زيدايا يعني فين وفاني شاندا دميغو خبري خصن بكي يعني بفيرنجي كاري يعني وهم وقت بيجي اللي هي بهركي وابناء جرك نتهني الباجار كولن حمو باجارينغو راسيجي هم اوروباي وجهه جو باندور دكي يعني دوی مجارده گرک رابون بين چکرن و وکی دیجی هر جهن بریاره يعني جهن مثلا دوی مجارده با چالکین مزن يعني ام بهلنگو يعني انها دنیای دا پنج دولت نتوین یک بوی دا يعني بلكي ام نكارن دحمو ولاتا دا بفي قرسي اما ام كارن دعيني دميدا بصد هزارة بمليونة يعني الدنيا حمويدة ودفا باجاريغو دولاتي جو ايدي بريارة سياسي دا سوادا يا نتوين يكبوي دفي مجاريدا اوروبا تركيا يعني كردستان باكر بارچين دي كردستاني يعني دفي مجاريدا يعني اف ايدي امكارن بيجن هيفين راسيجي هيفين خوش ددن بهوري يعني جاردي يعني قالي كرد انه ديار كر انه قالي كرد حق دكي جيانكا آزاد و برمت جيان بكيش برگو آزاديا ريبري خوا دخوازي ام يعني وكا ملتكي اوقاس هجماركي مزن راسيجي جبونا ما شرما ايدي امبيجن بندستي وشرما جبوما ايدي ريبري ما ايغو دشرتن هري جراندا البرخود دي وام راحت جيان بكن يعني دريم جاريدا ام لهمبر حمو داگركرا وكاتخوارا وام بيجن كسنگو باندور گرك ام بيجن دريم جاريدا امانا هجاندنه كي چه بكن و بفيرنگي هلوسي خاص سياسه خبر برس فرزنده گوتني خوش بيرنا كده بحث هجاندنه كي كير بتايبتي همش بو دوستين كردان جي بتايبت او گليندن ناجي شخول سر ديكي هما بجه دوستين كردان يندنا واوي مشيده جي دكتور بروفيسور نونري بارتي ريك خستان آماده بونه ام هرین لور که که لپیامین دوستین کردان جین کد مشهد جی خواهد جرتنا گودار بکن و پشت رژیم تکلداری پیامین کدانه جی ام نرخاندنان امی جوا بگیرن. ولی بینارین هشان هاجی لسر دیکال کولونیا جی میتینگی دوستین کردان لسر دیکنه و پیام بدن ام که که لپیامین وان گودار بکن و پشت رژیم استودیو می حول بدن به میوان خورا جاره کردن وان پیامان بنرخینه. In rectifying this historical injustice. The intervention and advocacy for Öcalan's freedom could mark a pivotal step towards reconciliation and lasting peace in the region. Additionally, it is crucial to acknowledge the role of the European support in Turkey's trajectory towards autocracy over the past 25 years. The backing from European states and entities has enabled the erosion of democratic values and the consolidation of authoritarian tendency within Turkey. As we confront the As we confront the consequences of past decisions, there lies an opportunity for redemption and rectification. By advocating for Öcalan's freedom and acknowledging past mistakes, European states can demonstrate a commitment to justice, peace and نرین خوین سیاسی و فلسفی الوک کنفدرالیسم دموکراتیک فمینیسم رادیکال و مافی چارلوسا کردان هانیسما به فکر و رمان خواه نتنی ماموسته گلی خواه جوه زیدتر وک ماموسته جهانی دردکه و پیش بریمه has from his cell at Raleigh authored
several books and writings lining his political and philosophical views, which emphasize democratic confederalism, radical feminism, and Kurdish self-determination. Through his writing, he's not only a teacher of his people. Abdullah Öcalan is also much more than that. He is a teacher of the world. And even if the world is silent, EU, the United States, the NATO is silent, we will never be silent, as you have shown today. Fishi Serok Apo. Hallo alle miteinander. Hoch die internationale Solidarität. Die internationale Solidarität. Was für ein großartiger Tag. Was für eine großartige Demonstration. Friedfertig, freudig, würdevoll. Was für ein Beispiel für Europa und für die Welt. Ich möchte euch an diesem Tag die solidarischen Grüße der Partei der Europäischen Linken überbringen. Einer Partei, die aus 40 kommunistischen, sozialistischen, grünen und linken Parteien Europas besteht. An diesem Tag möchte ich euch sagen, liebe Freunde und Freundinnen, an diesem Tag sind wir alle Kurden und Kurdinnen. Wir fordern heute die Freilassung aller politischen Gefangenen. Julian Assange, der im Knast auf die Auslieferung in die USA wartet. Marwan Barghouti, der in der israelischen Haft unter unmenschlichen Bedingungen überleben muss. Und ganz besonders Abdullah Öcalan, der für euch, für Europa und für die Welt so wichtig ist. Die Partei der Europäischen Linken wendet sich gegen jede Doppelmoral und alle Doppelstandards. Wir wollen Frieden überall auf der Welt, in der Ukraine, in Palästina und in Kurdistan. Und lasst mich mit einem Gedanken abschließen. Wenn die Nacht am finstersten ist, dann ist der Morgen am nächsten. Und ich erinnere mich nicht sehr gut daran, wie es war in den 70er und 80er Jahren, als wir gegen die Apartheid in Südafrika gekämpft haben und als Nelson Mandela und der Afrikanische Nationalkongress als terroristische Organisationen verteufelt und verfolgt wurden. Es hat sich gezeigt, man kann die Wahrheit nicht auf Dauer unterdrücken und man kann die Freiheitskämpfer und Kämpferinnen nicht auf ewig wegsperren. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, Freiheit für Abdullah Öcalan, Frieden für Kurdistan, hoch die internationale Solidarität. Danke an Walter Bayer, Dr. Walter Bayer, Abha Bahaya. Nunera Hindustan ya Tefkera Serindani. Zindiyan Azadi! Zindiyan Azadi! Zindiyan Azadi! First of all, my salute to all of you from the country India. I want to congratulate you on this amazing demonstration. I think this is going to go as a history of our countries.
So we are here vizyoner to demand O an aktivist immediate Abdullah Öcalan activist, Liverin. Abdullah Öcalan, who was imprisoned on 15. Ji wan de xwaz bikin ku demildest wî berdin You imagine liverin. a philosopher, a visionary is put behind bars and we have Kurd ji bo cîhaneke demokratîk û konfederal damezrênerin pêkoşîneke şoreşgerî dikin. The Kurdish citizens of this earth Îro are forging em bi wan re with their di nav revolutionary hevkariyekê de ne. establish a new world order, a stateless federal democracy. We are standing Em nabêjin gelo wê kesin wekî Öcalan We do not ask, but demand that Abdullah Öcalan and all those thinkers ji bo edalet û demokrasiyê têde koşin ji zîndana berdin an na. Em vê dixwazin û dibêjin demildest wan berdin. for inclusive politics Werin and em practice tev bi hev re released immediately. Let our demand resonate in every parliament of this world as we stand united demanding accountability for crime against humanity. werin em tev bi hev re hesab ji kesên sûcên mirovahiyê dikin bipirsin ku dengê me li parlamentoyên cîhanê hemûyan olan bide. Alhaji Em azadiyê dixwazin. Confederasyona Sendika en İspanya Beatriz Cardona. Jihan, Azadi, Azadi, Jihad, Azadi. Dear comrades, I bring you a salute from different unions in the Spanish state. Here we have from Catalonia, IAC and Intersindical Catalana and ARRAN. From Galicia, la Confederación Intersindical Galega. From the Basque Country, ELA and LAB. And from the Valencian country, Intersindical Valenciana, which is mine. And from Osta, Aragon, there. Because we call it Spanish state, not Spain. Spanish state. And we also have Confederación Intersindical. And we also have Confederación Intersindical. We know, comrades, the effects of a centralist and authoritarian state that denies cultural and political diversity. We know that. We suffer that in the Spanish state as you suffer that. And for us, we have full solidarity with the Kurdish people, and we claim for the full recognition of your rights which have been denied till today. We have been present and organized a lot of rallies, mobilizations, concentrations to denounce the repression that the Kurdish people suffers. And we have participated in missions that have allowed us to know firsthand the situation in your country. We may be far in the map, but we are close with our hearts and our fists with Kurdistan. This is why we urge the immediate release of political prisoners from Turkish prisons. And then we urge for the freedom of Abdullah Öcalan, who has been incarcerated since 1999, violating all his human rights. We also want to enhance the importance of fighting for education in Kurdish language, because that fight is also a fight that we are struggling in the Spanish state. We also admire many things from you. Your assemblyarian character that has to lead to a democratic confederalism. But above all, we admire the fight of Kurdish women, because they have started
wanted the liberation, personal, social, and national, and that women's liberation will lead to the liberation of the Kurdish people. And last but not least, we want to denounce the hypocrisy of Erdogan's regime. He, on the one hand, condemns the Zionist bombings on Gaza, but he's bombing Kurdistan every day. He wants to destroy Rojava in Kurdistan, but he won't do it, and we will not remain silent. So, libertad para Öcalan, azadi Civan Öcalan. Benim spazdaki jibononera Konfederasyona Sendikayın İspanya Beatriz Cardona René Lemignot Hevseroka Tevgerate Kuşina Lidiji Nijat Perez tu Hevaltia Gelan Rosbach, quelques jours avant d'être assassiné par les mêmes que Daesh, le journaliste français écrivait « Je suis kurde ». Eh bien, je le dis aujourd'hui, je suis kurde. Liberté pour Öcalan. Il faut exiger la libération d'Öcalan pour des raisons de droit, pour des raisons humanitaires, pour des raisons politiques, pour des raisons de droit et d'humanité. Son arrestation est l'aboutissement d'un complot international où son départ de Syrie a été suivi d'un périple dans de nombreux pays. L'enlèvement s'apparente à un acte de piraterie et est un crime contre la paix. Pour des raisons politiques, nous réaffirmons qu'il n'y a pas d'autre choix à la question kurde qu'une question de résolution politique. Or, une résolution politique du gouvernement turc et le représentant légitime Daesh pour notre liberté aussi. Nous devons beaucoup au peuple kurde. Il ne faut pas l'oublier. La résolution politique de la question kurde ne concerne pas que les Kurdes. Il ne peut y avoir de démocratie en Turquie tant que les droits du peuple kurde et des autres minorités ne seront pas respectés. Le droit à l'autodétermination à l'intérieur des frontières est inscrit dans l'article 1 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques. Il englobe tous les droits refusés au peuple kurde, le droit à sa langue, à l'éducation, à la presse, à ses manifestations culturelles. برای هجا اف دوستین گلی کورتین لسر دیکا متینگا کوش بو شهر مزارکنا کمپولا نالمتوی یال سر ریبر اپم دوستین کردان و پیشنگین ج پارتین ولاتین سرکین ین لا اوروپا نکونها اخفتن خوای ین تکلداری تجریدی و تکلداری روشا لکردستانی دکن هر تکلداری ویا کجیم نها اف مشکوت دارخستن خودی گرینگی که بچه آوای و بطایبتی د عالی قانونی دا گلو اف تجریدا کو 25 سالانه متکارن بجین جالی دولت ترکیه فاشیزم سر ریبر آپوت مشاندن اوی حتی چخاسی بوی آوای دوام بکه بیدنگیا اصلا نمونتوی به چان بکار به حتی نها چاوی خوینال وی که بگیرش بوی که جم جپاریزنن ریبر آپو و پارلمانترا دم پارتی بریس نوروز او سال بمره آماده بریس نوروز ما خوش به
دام باش مرحبا. بريس نورس از نظام ما تقاسي درفت و چيبو كون لمشال كولوني تماشا بكن لي ج ساعات دسبيك حتى نها ام ديمنم ببيناري خورا بار ودكن و حوالي من لور بجدار بونشيد بيجن جاره يكما دا استا كي بفي اويده كتلك بسات هزار كس جبو ازاديا فيزيكا ريبر اب و شرمزار كرنا كومبلا نامنتوي دنوا چالكي كي بفي اويده گلو جبو في ماشي هوند كارنچ بيجن از جار دمشوانا او کسی کلی ویدر لکولنها اسلاف دکم ام جوکا هر کسی کی کرد هر کسی کو چاوی ول آزادی برز و جانا چاوی مل کولنه بو مجي دسبيكي حتى انها امجي تشوبينن امجي هم لسر جرسي هم اخافتنين كو تيكرن هم مشوانين كو ولاتين جدا جدا دا مشيان هاتي ويدره امجي بكلجان بهستيار بنزد دشوبينن جبركو ازاديا برز اجالان خاباتين كو تين هاتنا دسبيكرن باستا سياسي دبلوماتيك حقوقي وجواكي وتواهي ده هاتي استكي هر يجور ايرو مش وميتينغا لكولنه هاتي دسبيكرن جي في استي گهشتاند مرحله كي جداتر جبر و هر خپاتن کو بهمان ولاتن جدا جدا جور بجور دست بگیری کو مجی آزادی ویدره دست بگیری بون همو گیره دای هبره ایرو چاوه مل هر کسی لجبو آزادی برز وجانان ل میتینگا و پیامن لکلنه جبو جهان تواهی طیبتی جبو اوروپا پیامن کو بداین چاوه محمیل ویدره هر بريس وصل وجاني زمان كاف دمك دريج خو دروي ولات اما دكارين جبوي مشي هاتا كرن لي جمشي بيتر از خوازن ويا كي بجم هاد سالفاجيرا 25 من يا كومبلويا نامنتوي يا سر ريبر ابو بيك هاتي ده ايصال هلوسه كي برتونتر يا جاليه كردستانيا و هم ل کردستانی او همشه لدروی ولاد در دیگه به پیش گلو بوی آوای بوان چالکین کوتن لدار خستن اندکاریم بیشین ایدی زخت کویل ولاتین ناو نتوی انگو ولاتین کمپلوگر ورای کرن کو ایدی اوش زخت ترکیه بکن تجرید آل امرالیه ورشکاندن یانگو هم بیشین ایدی گل کو داکتی قدام به هیس ریخستمون او تکوشن خو او به فکر ریبر اپو و وان نچار بکن کو تجرید آل امرالیه ورای کرن لأستا سياسة دا كسي عقلي كو هزين كو لقمبليو دا جيه خواد جبتن إيرو سداما برداما كرنا تجريتنا لغوري سياسة ولغوري كوهرتنا جيهاني ورنشلاتا نابين دا نها برز اجالان هي جاجي وكا خطره تريد شفاز برز اجالان جبو گلا جبو داخوازين جيانا كسايتي جواكي وطيبتي گلان باوري انا كي هيفي اك بيديتن كسي كل همبري به هزين كل همبري به ایرو پرگاله دادن مشاندن هجاجی برز اجالان وکا خطره کدبینه جبروی استا سیاست دا گوهرتنن عقل ناو دولتی دا عین کمپلوگری و عین پازده ثباته هر سال هر دم هر پرتقال همبری کرداده خود دوباره دکه او عقل سرایت تواهی نزکاتیا گلی کرد تواهی نزکاتی سیاست کردا تواهی نزکاتی جواکا کردا دکه یکو و بگو هرینه یکو و نزکتر بکه یکو تجرید و آزادی برز اجالان ببینه مقابل لگوری رشلات ناوی شر لجهان دا قومه هیز و داخواز و خردبوینا داخواز آزادی برز اجالان طیبتی گلی کرد لبله هیز کسایتی پارتی سازی کماله صندوق جهان تواهی ودا خوازن کا وکل ولات خدا کا وکو سازین کو هاتی اواکرین به دولتان بهزا و لجهان الربابریه ده جي خود دگرن لسروان سازیا مینا کنسای اوروپا مینا دولت ایرول کلنا المانیا مینا ولاتک سویسرا یعنی مینا ولاتک جی امریکا دانمارک کودی بل کودری به لسر سیاست اوان مالاتا لسر سیاست گریارن من مالاتا داخوازا گله کرد آزادی برز اجالان وکه خطره کی جداتر وکه هیویه ور رادس کرن ولی همبری به خپات وکه مینا کو میتینگا کلنه پیشاوی گله خپات هاتبون کرن او خپا زیادتر ببن وی گاوی اف دولت وی گاوی اف سازی وی گاوی اف هز و نچان بمینه لبی وی داخوازده و هنه گوهرتن یعنی هنه گاوا بکاره به باویجه نه املوی وی دگرن هم لشر جهانا سیمین ده روشلاتا ناوی و گله کرد
جهه پر گرینگ دگره و نوا وی گرینگی ده وکس ریبر برز او جانان دبینه او لگرتیگه هده به روشا ویده خوشی به روشه بگیره دای آزاد نابینه هم جی ایرو لجهانه ده اگر گوهرتنم چه ببه اگر وی جهانه ده احتمال هبه کو شر هان خرابتر ببه هان کمتر ببه روشه که گوهرتنه که ده چه ببه وی گاوه وی رشالات نابین وی گاوه وی گلی کش چه ببه وی گاوه برز او جانان چه ببه جبر کو 75 سالیه و 25 ساله لگرتی که هده اف 3 ساله تو آگاهی جتنه و روشاوی هر کد چه بر بخراب تربونه و چه به اصلا حقوقی دجی اصلا تندرستی دجی اصلا سیاسی دجی روشه که جبو گلی کرد اصلا خطره هزین ناو دولتی جبو خطره دبینن هیناوی اما نیناوی جبو گلی کرد خطره که هری مزنه ایرو اف هر دو لهم بری هف اصلا سیاسی و دیپلماتیک حقوقی جواکی تواهیه ده هاتنه برهف وی کیزان هش کیزانه ده کیجانه ده گاوه کی وکه دری کی وکه خونه کی وکه گوهرتنه کی وکه و هزاوا خبت دیار کرن ایرو هزا به هزن کمپلوگر هزن کو ناب نروشلات نابینده سیاست خود ماشینن اره به هزن لبلی نکارن هر آلوزیا لگوری وکدلی خو سراراس بکن رادس بکن جبروی دوی ام هر تم لگوری وان سیاست لبی گوری گوهرتنن جهان گوهرتن روشلات نابینده سیاست کی کاوه کی پرتقه کی بدن نشاندان دوی سرکه آزادیا بروز او جهان جبومه داخوازه کی سرکه اما نه تنی داخوازه کی دیپلماتیک و جهان و جفا کی تواهی وردیتن بکو ایدی اف راستی لگوری هنک سازیا لگوری هنک پولیتیقایا نکاره به وره سروبن کرن نکاره بن افراستی وره خدات کرن یعنی وره گوهرتن بله نها ج گوتن وشی چند پرسنت سرکیم که است خوازم بکیم هنه نها وقلاویه که کرد جبو بدور پیچ جبو هم بریان هاش پیشنگین پارتیا کارکنی کردستان و هر وها هفسروکن کچه که اشارت بیه که کربون کو به ریا کمپله هولدان کو ریبرتی جنان و جواکی خود بکن لی ریبرتی به پارادیگما نتوا دموکراتیک اف کمپلو تولا و خوش و کمپلو هلانی و جو کمپلو گران هلانی لعالیه کدن دموکراف ولات قلا دموکراسی خود کن دوزه که وکی ریبر آپو ده 25 سال تجربه که گرانکی دنوا تجربه ده پیکتی و به شرط و مجیم بوی آوای حتی هم بریان ها جی اف جی دوستین کردانی نه دنوا متینگ ده آمدش بون دوگوتن تجربه که بوی آوای به حقوقی که بوی آوای لسر پیشنگین دنیان کو پیشنگین دموکراسی جی بلا نهاتی کن حتی مینا کن نالسون ماندلا و گل کسین دنجی دهاتن ریسکران و دهاتن گوتن دوی تجربه لی امرالی جی دزوترین دمیده بداوی ببه و ریبر آپو آزاد ببه تشتاکو از خواستم پرس بکم بریس ویسال نها اف ولاتین خو دموکرات دبینن و خو ناوند دموکراسی دبینن و دوزگری و دادگین خو وکم جبو خو خالین هری پیروز دبینن د دوزا ریبر اپو کو 25 سال به اوای دوام دکه د ماجبوان به نه دربه که سرکه به هر چی قاسی وک وانی زمان نها خو به هز دبینن هینا جوی کمپلیت خوازم بمشینن ل د باشاروج دفش بوان به پرزریک ل عالیه کتنجی تشتکو از خوازم پرزکم نها یک اوم هر کد بیشن ام تجربه گرانتر بکن ریبر اپو جواکی خود بکن ام دمشق کلن دجید بینن در دورا به ریبر اپو و کوتی گریدان کتله دموکراسی و آزادی خاصیا لقادن روشاوی لولاتن روشاوی هی زیادتر دبه و اف جمار دیگه جا اصلا کو ایرو بسات هزاران کس نهال کلنی د متینگه که ده هاتنه لگل هف گلو اف باشروش و بخوره چه بده نشاندن و هری داویشش بر کهونج دنوا یک جوان ماشین کش با آزادی فیزیکا ریبر اپو هاتیه دست بکرن دو واجه خواجرد بناوی مشام مزن یا آزادی ول باکوری کردستانی بقاسی 15 روشان باجار نافچه هون مشیان هم و تکلداری تجربه گلی باکوری کردستانی دان آگادار کردن و هری داویه و خواست گند آماره کوری بر آپوش دای بوی پیام خواه بدن لی جاره کدن فاشیزم دولت ترکیه رینه داویه که دما کنفانا گشتی با آوای که گشتی کمیسر هف بکند سالا 25 امنیا کمپلی ده تشتا که هری سرکه که دردی که به پیش چیه تا قلت تش سر هف قوت از باوركم تی وقت بدی من از بله از وقت بدم تجبركم نورس جبركم من خواست استقود بكم جبرويه كم خواست بصاب باوای که گشتی پرسین خود دست بکم و ایدی گوتنش تره بیدم
Tamam بلا سپاس نها برز وجالان پاراسنامه خو دادگاه مافیا مروان اروپا ده ل او پنج جلد کو ام وک پرتوک وک مدرنیته دموکراتیک سراراس بناف دکن او دخوینن وک پارادایگمای پناسه دکن او جو پناسه دکن پیشیا ویدا پیش گوتنا ویدا برز وجالان ده بیجه جبو برسوا مناكو قمبليا ناف دولتي قمبليا كو بالرحي من هشي من دلي من دخواستية تسليم بقري ودخواستية من جيقلي من دور بخا من جيجفاكي دور بخا اف برسوا منا جبوفي قمبلوغاريه وهمان دمي اف برسوا من يعني باراديكما يكون وكان باراستن دادگاه ما في مروفانا بارو كريده دبيجي كو قمبلو جارة دوباره یکمین خود درکتنا گل و نکاریج من گل دور بخن یا دویمین و از تسلیم نگرتم برسوا من دوی دریه قمبلو پوش درکتیه لیبله همان دمیجی برزو جانان چل بیجه به عقل قمبلو حتی کو کرد فهم نکن حتی کو لهمبری و عقل قمبلو عقل که کردواری عقل که کرد کو بکارمن تنیجی سر برجواندین اصلا چارەسەری و ژیانێکی ئازادا کووردا عقلێک دەرنەکەوێ وێ قۆمپلۆ هەرتم دووبارە بن نها ئەم لە ڕۆژاوا قۆمپلۆی دووبارە دەکەن ئەم لە پەرگالە باشوورەدا نێزیکاتیان وان دەولەتە نێزیکاتیان هێزین کورد وێ قۆمپلۆیە دووبارە دەکەن ئەم 25 ساڵە تێجیتە لەسەر برێز ئۆژاندا قۆمپلۆیە دووبارە دەکەن قۆمپلۆ نە تەنێ ڕەوشێکی سیاسی بوو قۆمپلۆ هەری سەرەکە ڕەوشێکی حقوقی بوو ایرو کسی که دوالاتین اروپایی و که پنابر سری لیبده روشا و چرا آستیده به روشا برز اوجالان که حق از ولات ده هاتا درخستن داویدان دولتا ترکیه و او روشی نه هاتا زلال کرن با اصل حقوقی ده و برز اوجالان 25 ساله لگرتیگه ده میناک آوه اره بدمن دریج لگرتیگه ده ماین دوکاری میناک بدی میناک ماندلا 27 ساله ما هنجی حوالی ما گرتین پککی لترکیه سال سو یک سال دمینن اره اما تجدید که حقوق گران لگرفه که ده و تنیسری خواه و سال مالبات و پارزارا نبینه نامه یک جیتاره نوه تو روشه که کیفی و ستاتوی که کیفی ده دش حقوقی دوی داره بمینه میناکاوی لتداری ده تنه نسی پیتی میناکا که جدا جبوه داره دمینه و دزانه روشه الامرالیه پرگاله که طیبت پرگاله که دش حقوقیه نه دادگاه ما فی مروان اروپا ویراوشه سرکت کار برواجی بکه نه قنصه اروپا نه نتوا یک بوی با اصل حقوقی ده روشه برز اوجانان تو ببیجی کو بریارک دا خوازک سری لیدانه کو آگاهی جدار بکه جو خود نمایه 25 سال برز اوجالان دکه 25 سالی آخوده و لگوری پیمان لگوری بیاره دادگاه ما فهم نوار اروپا دوی جزای محبت گرانکری وره گوهرتن 25 ساله برز اوجالان چی ببه ولی گرتیگه هیده ببینه و در بکوه و در کوه روشه که دی و هر گرتیگه هیک دی و چاوه ببه دوی نوله تاتور بریاره بده اما دادگاه ما فهم نوار اروپا نسر وی بریاره زخته لدولت ترکیه ناکه yani CPT rapor خود نویسه و دبیجی این کانمیکادویه کسی که وکا وندایه دنگجی نه تلفن نه معلومات نبینه پارازر نبینه او روشه کی کیفیه دولت لگوری سری خواه روشه دکه نه لگوری حقوقیه اما لگوری وان راپوره CPT زخته لدولت ترکیه ناکه یعنی نتوایک بوی جاره کم لقومیته اشکنجه بریارک جیبو برزو جالان بود و دمل دست پارازر و معلومات هفدو ببینن سالک و نیف سر درباز بو ابریا نه هات بجهانی لیبلی نتوایک بوی جبو هر تشتی زخته لسر دولت ترکیه دکه اما نسر مجاره برزو جالا زخته لسر دولت ترکیه ناکه نه کسی کلی کلی هفجویاین کسی کلی دنیای به نوابان کمپانیه ده جهدگره تشتی که نو جوان سازگاه نخوازه دبیجه کو بریاره و گرتی راپور و نویساندی آگاهی کو وجوه داره گرتی پایوی شو پیبن دولت ترکیه لگوری و تف بگره لگوری و تفگراندنه حوجه داین چی ببلاوی بکن لیبلی اف تشتاکو نهاتی کرن و حقوق جهدی وکا تشیر بویا سازین اوروپای کو ایرو دوستین اوروپا کسیم کو جدا ولاتین جدا وانجی زلالی گوت دوی بریاره هاتی کرن لقنصه لدادگاه لبر و بریاره دا بکوی لیبلی تشتک راستیا و تشتی هیا اصلا سیاسی و پولیتیک راستی هیا قدر کرده و قدر برز اوجالان به و گردایه و روشا
روش کردستانê rewşa Kurda ve de rewşa Birêz Öcalan da xwe bide nîşandan. Eger ku piştî hevqet sala, piştî hevqet emrî, piştî hevqet tecrütê, piştî hevqet bê agahdarbûyînê em nekaribin ku vê tecrütê ser Birêz Öcalan rakin, em ê nekaribin statûyekî Kurda bigihînin dest. Em ê nekaribin li Tirkiyeyê daxwazên xwe, siyaseta xwe, zimanê xwe, statûya xwe bidin dest. Em ê nekaribin statûya Rojava biparêzin. Em ê nekaribin qirêjî û siyasetên nebaş û dagirkeriya devleta Tirkiye û zelalî li başûr em ê nekaribin biguherin. Em ê nekaribin li dinyayê penaberiya li ser gelê Kurd bikarbin rehekî, mejiyekê bidin nava wan Kurda re bigihîjin, em bibin gelekî netewekî demokratîk. Yani bi sereke em dikarin her tiştî bi vê ve girê bidin ku îro gelek kesa axaftinê xwe de jî got êdî Birêz Öcalan weke semboleke nûnereke ji wê derê jî derbas bûye hem rastiya rojane rêbertiya xwe daye diyarkirin hem nava dîrokê de rêbertiya xwe daye diyarkirin niha êdî weke ku Birêz Öcalan de 2019 hevdîtinê de gotibû ku tişta min gotiye rêya min nîşan dayî min nîşan dayiye ez êdî merak dikim wê ku ser vê rê ser vê gotina kî çi dibêje kî çi bike kî ser vê rewşê çawa pozisyonekê polîtîkekê didin nîşandan êdî li vê rewşê de bê Birêz Öcalan ve statûyekî Kurda bê Birêz Öcalan ve azadiyekî Kurda bê Birêz Öcalan ve mafekî Kurda nebê hebê jî xapandine hebê jî wê ne mayîn de be hebê jî wê ne rastiya civakê de wê cihê xwe negire ji ber wê her xepatê ku têkirin de ez bawer dikim yani hîviya min ji vê alî ve gelekî zêde ye meşa ku me li Bakur li Qersê û Wanê dest pê kirî me li amara xelfetiyê dawê kirî de jî me ev tijdît gelê Kurd çiqas zext çiqas tengasî çiqas astengî çiqas girtin çiqas pevçûn pê ve girêdayî ve bile girêdayî be carekê dî da diyar kirin ji bo gelê Kurd azadiya Birêz Öcalan rewşa Birêz Öcalan rewşekî xetekî sor e rewşekî binêvî xizkiriye û diyar e û girêdayiya we ya ne bi tenê hestiyarî û dil bi aqil û mejî de jî li gorî polîtîkaya de jî girêdayî we Birêz Öcalan heye ez bawer dikim ev xepat ev kampanya ev çalekî ev meş ev gotin çi bibe bila bibe gava ku heta merheleyekê wê were em li vê astê newînin xwarê em hês mezintir bikin li vê derê jî li her deverî jî ez hêvî dikim ez bawer dikim ku wê rê li azadiya Birêz Öcalan veke. Newroz Weser hem parêzer û hem jî parlamentera Dem Partiyê bo mêvanê weşanamaya taybet bo bejdarbûna ve gelek spas têkildarî tecrîdê de ji we agahî bi bînerên me re par vekir om dibêjin ji bo jî xebatxweş û serkeftin. Ez jî gelek spas dikim serkeftin ji bo me bilê heval فرزنده منظور نها دمامه جی بر بداویه و دچش بر کسری ساعتی و شنامه و به برنامه مال حدث دوام بکه لی از خوازم همه باوی کن جیبه گرکو امشی باوی که گشتی کمیسر هفت کن اونها جی لسر دیگه اوقاس کسیم پسپور سروکین سازی و ریک خستنان و پارلمانتر پروفسور دکتر هنه یعنی امتکاری وی که چه شروع بکن به طایبتی جه اوقاس ولاتان ایدی خلقتین لسر دیگه به زمان خود بجن ریبری gelê Kurd rêberek têkoşerek heye û divê ev tecrîda heyî bidawî bibe û di zûtirên demê de jî di nava gelê xwe de ben. Ba awekî kin jî be hûn bikaribin wisa tişta ku we ji vê meşê meşa kolanê fêm kir û peyama ku derket çi bû? Yani ev wek dibên meşa girseyî yani wek dibe rastî jî têk birina zihniyeta ya Türk yani او ذهنیتا انکار یا گود به ملتک نینا وی به امبیژن به ترور و جدابونی تمامبار بکی و ریبری یعنی تماما لسر تجرید بکی تجرید که مطلق دی برسوک بو گل yani hem de kolonide hem jî yani امبیژن de Kurdistan da diyar kirin çiqas siyaseti inkar و qirkirinê hebe em hena û em ê tekoşîna xwe bilind bikin ya dî jî ev qas ji dinyayê ji Ewropayê ji Hindê û ji gelek ciya demê got tên vir daxuyaniya didin
و ريبر ابو وك ماموستا شخوره دبينن يعني بفيرنجي ايدي امبيجن ريبر ابو فلسفاوينا يعني هم دوزا كردستان روجلاتا نافين اوروبا درباس كريا بوا جيهاني بفيرنجي جي ام دوي باهوريه دنا هر انكار هر قرقرن هر ایریش هر فاشیزم لهمبروینا و آلا آزادی تکوشین برخوادان چالاکین وک هر دوره وب کولن حیاگو کرد بگه آزادی آخوا یعنی وی مجارده بلکی یعنی ام بیژن حوال نوروز اویسال گوت یعنی انه قدر گل کرد و ریبر آپو یکا یعنی جبرگو 200 سال انکار و قرقرین سرگل کرد بو بدها سرهلدان کردا لدار کت و بداویدا ریبر آپو بردوام آوی یعنی ریبر آپو یعنی امبیژن وایا چیا ریبریا گل کرد جبو آزادی دموکراسی دکه و بویرنگی ام دوی باهوری دنا و اف هم گل کردستانی و هم دوستی وینا ده همو هر چارمل دنیای دا و رابه بلکی یعنی ام بیژن ولاتی مثلا چه قاسم دگو باشور افریقیای سیستم آپارتید یا جدابونه اما نوک یعنی نوک وایا یعنی Türkiye'ye de zihniyet avi rastîjî hîn kambaxtira şofinizm avi faşizm avi zêdeya ji bo vê em bêjin wê gelê Kurd jî tekoşîna xwe bilind bike mezin bike her deverê bike qadê berxwedanê bike qadê tekoşînê û azadiyê yani ji ber got yani vî rengî neke û bilind neke û bi ser nexe çiya vê gerek em bibînin heger got vî rengî bilind حيا مزن بمليونا نبسط هزارة وجاري بمليونا هر دوري دا امرا نبن وتكشني بلن نكن ما ناخوا ايدي قركرنا ام بيجن تنكرنا ومسألة هبونا تنبونا ملتي كردا جبوفي مادام الباش ما يعني وصا يعني تشيا قركرنا ملتكي هيا مروفاهية هيا ام بيجن تكوشين دا اصلا هري بلندا ام جارك بلند بكن حيا سركفتني فرزنده منظور بردف کی انسیاتیفا سوریه یا آزادی ریبر عبدالله اوچلان تو به برنامه و شنامه طیبت بمر آمده باش بر جبون القاندنی تجمع لک سپاسیات دیگه امام یکسر می بری خوابدن کلنش برکو لکلن پیاما کجه کیت داین و شنامه طیبت جی لکلنی دوام دیگه مرواتیه خبات و تکوشینه دده بکن جیان لی حرام بکن اتفاق دولت ترکیه جهانه جا امریکا بگرن حتی گلک دولتن یکیتی اروپای یونانستان و حتی روسیه و حتی اسرائیل مصر و کنیا جی پیرا ده حقا نحقی و بدادیه ده بونه رس و جبو برجوندیه خواه تمامی نور و مروایی و احلاقی بن پیکرن او بلستوک و انتریکاین و بدک و دولاب نیارانه سروک عبدالله اوچلان جی کنیای کل سر وقت ولاته که اندام یکیتی اروپا یونانستان بو به حیلبازه که ندید و گلک به بختانه تسلیم دولت ترکیه کرن. دوستو هوالن هیجا آرمانجا کمپلوی او بکو تفگر آزادیا گلی کردستان تصفیه بکن. اوان پک اکجی وکه تفگر که کلاسیک حساب دکرن و دگوتن پشت اسارت سروک آپو و تفگر مارجنال ببه. پرچه ببه و بلاف ببه. اوش حاله رابه. پیواژه و پشت کمپلوی به زلالی نشان دا کو او مرکزن به دادی نگیشتن مقصد آخوه خوزی او داخوازن کو هیوی دکرن به دست وان نکتن ده میلاد وان 25 سالان ده چه هیوی دکرن tam تسوی انجام درکت سروک آپو ده زندان ده برخودان و زندان امرالیه جه کر قادا تکوشینه لآلیه ده تفگر آزادیه و همو گل کردستانه دوام 25 سالان ده برخودانه که به همپا پیش خست و کمپلوی والا درخستن. هرچند کمپلوگر نگیشت بنا دو ایریش و دکو دولاب نهاج دولت ترک به همو آوای دجمناتی آخواه لسر گل کردستان دکه
û êrişên xwe berdewam dike. Dewleta Tirk ne tenê li Bakurê Kurdistanê, her wiha li Başûr, Rojava, Rojhilatên Kurdistanê jî dijminatiya Kurdan dike. Di warê neteweyî de hewl dide ku naskirina gelê Kurd bin pê bike. Komplo bi awayekê di berdewame û hemû Kurdistanê û dostên wî hevalên wî vê rastiye gerek bibînin û li gor vê rastiye tedbîran bigirin û tekoşîna xwe bilind bikin. Dost û hevalên birûmet, ev 35 mehin ku ji Serok Apo û 3 hevalên me gahî nayê girtin. 35 mehan de ne malbat ne parêzer ne. Li ser vê yekê jî ji dehê meha daha a 2023 ve dostên Serok Apo û dostên gelê Kurd di asta nav netewî de bi navê ji Birêz Öcalan re azadî, ji pirsgirêka Kurd re çareserî kampanyayekê mezin dane destpêkirin û ev kampanya berfirehî dimeşe. Em weke keceke careka din van dostan silav dikin û spasiyê xwe ji wan re pêşkeş dikin. Em hemî quveta xwe di nava kampanyayê de em ciyê xwe digirin û mil bi mil didine hevûdî û dimeşin. Em bawer dikin ku em ê ser bikevin. Em ê tecrîtê bişkînin û Serok Apo hevalê wî azad bikin. Ev mitîng li Almanyayê çêdibe, li navenda Avrupayê. Bi vê münasebetê di serî de Almanya û Yekîtiya Avrupa em bang dikin ku li hemî hêzên cîhanî bang dikin ku dengê kelê Kurd, dengê dostên Serok Apo bibihîzin, hevkariya dewleta Tirk nekin û li hember vê bêdadiyê derkevin. Her wiha rola Serok Apoya di şert û aramiyê de bibêdin û mesela Kurdî de alîgirê çareseriyê bin. Dost û hevalên Serok Apo, meş û mîtînga we di demekê gelek giring de pêk tê. Ev çalakiya we hemleya azadiya Serok Apo xurt dike. Divê her dost û her heval bizanibe ku tekoşîna azadiye nefesekê dirêj dixwaze. Em ji we hemiyan ji hemî gelê Kurdistanê û dostên xwe daxwaz dikin ku hêzê de tirciyê xwe di nava kampanya azadiya Serok Apo de bigirin û çalakiyên xwe xurtur bikin. Azadiya Serok Apo, azadiya gelê Kurdistanê ye, azadiya me hemiyan e. Bijî Serok Apo, bijî Kurdistan, bijî hevaltî û dostaniya gelan, bijî azadî. Hev serokên koma civaka Kurdistan keceke. Gelek spas. Berê em jî spas dikin ji bo hevala me hêja. Berê hevalên hêja. Berê anha bi çend deqan mamostekawa nûçeyek girîng dame. Lê bawerim dengê me pir zêde neçû şervanên azadiyê. Berê nûçeya ku îro em hemû pêhizyan ji girê cûdî ji şervan û lehengên azadiyê ku li hemberî dewleta dagirker, li hemberî sîlehên wenî ku bêguman em hemû jî dizanin bi hovane li ser gelê Kurd tevgera azadiyê û gerîlanên azadiyê de bikartîne. Ji girê cûdî îro çalakiya bêhempa, îro çalakiya girîng ku dewleta Tirk tarûmar kiriye. Biçare! Biçare berdana girîna! Bela dengê me hîn zeretir be! Bela dengê me here çiyayên azad, şervanên azadiyê! Carek di bihevre! Bijî! Bijî! Berberdana gerîna! Gelê Kurdistanên hêja niha jî bi çepekên weyên gerin em parêzerê Rêber Apo Rêzdar Ömer Güneş davetê mikrofonê dikin çepekekî gerin. Merhaba. İnsanın Rojê, Kurdên welatê Rojê. Ji we hemiya bi tîrêjên girava İmralî merheba.